و پخش مستقیم امروزه ما چهل دارد سازن خوبن تینجن مردم یوتیوب چهل دارن. سلام علیکم. اوزم سوز اومده سای افیر نمی چسبه. کو برادرو یک پیامک مونه کو یک کامنتار نویسونن افیر نمی چسبه. سلام علیکم و علیکم بر سلام و علیکم بر سلام. خب سلام علیکم برادرایی که سلام نویسونده سین. و علیکم اکا مودم کجا شد کدام مودم санкт петербург наомаден ака насиб иншааллоҳ мерам санкт петербург иншааллоҳ мерем. Не соз ку эфир хай худованд соз боша. ҳамин духтараки хуб кадом духтараки хуба дар назар дошта бошем ҳамин духтаре ки видеош карда будам амодам. салому алейкум бародари аҳли ислом. ва алейкум барсалом ва раҳматуллоҳ. таға килои тапак чанд сум шудай дар таҷики намедонам ростига. сози хуби ака исмоил меша алҳамдулиллоҳ раҳмат соз тенҷ сози додар ватсап соз ватсап он созае ватанмон бале ватан соз нағз ватан созай нағзай ту да фириштӣ ёзи братам не да симиган. салому алейкум бародар. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алейкум бародари тоҷикистонии ман аз афғонистон ҳастам. мардуми афғонистон салому алейкум хушомадед. абдулғаффор ёсифӣ хушомадӣ. ранги хук шудаи алҳамдулиллоҳ бародар худат ранги хукшудагӣ дар назари дигарам ранги худат метавон чашмот акси хита дар телефон нишон дода сайта. оҷи салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. салому алейкум дӯстам сози хуби ҳам марди восеги рафт ҷе ки нума симиганҷ ба пеш зинда бошен. салому алейкум бародар сози меша алҳамдулиллоҳ соз тенҷ. салому алейкум ака. ва алейкум ассалом. И беҳтарин инсона и акаи ман зинда бошем бародарои азиз ҳазор раҳмат. саломат бош. симиганҷа сел назада ака исмоил не оли борон наборидай сел пел наомадай дига ма дар диамон ту дар симиганҷ зинда бошин. садои маъюб кӣ бошад бародармон садои маъюб. салому алейкум аммо мардаки чила не исфара ба пеш бугӯ акаҷон исфара ба пеш исфара зинда офтобда сӯхтам бародар. шумо созен хубен меша соз ман нурулло акай нурулло сози хуби тенҷӣ ака дар бораи як хел мардои беномус гап занен илтимос чо кардиян. хоб салому алейкум ва раҳматуллоҳ. ва алейкум ассалом. ховна дорӣ не ховна дорам ака омади москва ё не наомадам дар тоҷикистону мозӣ. исмоил айноин бачаҳои ҷиргатол салом бачаҳои ҷиргатол зинда бошен ҳама каса буромадаку дар новосибирск гапҳои сагора гӯш накун нахон комментатор гап нест зинда бошед. акай нурло чӣ ҳол дорӣ саломатиёт хуб ҳама тен мардуми диамон ҳама созан. дина личкатонда нависта будам личкамда чӣ нависонда будӣ. салому алейкум ай сарчинор созай хубай ака. во мардуми сарчинор созан хубан сози тинҷӣ бародар як одам 28 рӯз шудай гум шудай эълон кун гап нест роҳӣ кун мекунем иншааллоҳ. салом ва алейкум ассалом. исмоил ба пеш нар бошида
من فایزدینم. فایزدین کدام فایزدین باشه این؟ فایزدین کدام فایزدین باشه؟ کلوب با پیش. زنده باشی تاجیکستان با پیش. زنده باشی نشاطی مردای با ناموسی به توفیق. گپ نیست مدرن سازا الحمدلله سازن همه خوبن. خب سلام علیکم برادر. یک خواهش الحمدلله مسلمان هستم و فخر دارم میکنم که تاجیک هم همینجا فهما هر کاری بیهوده و پستوبکوهای نتو خطی بس کنن. تاجیکستان با پیش گفتن. چی با تاجیکستان با پیش گفتن چی جای ضررش داره؟ تاجیکستان با پیش چوکره بهترین گپه. اسماعیل همون لنگوری را بگو که من کار ندارم آخه دیگه. اسدالله صاحبوف برادرای عزیز قفای یک گپ نگرده نروین. فرد روز قیامت شما را لنگری و اسماعیل و اسم شریف و دیگه نمیپرسن. مرد باشین مردانه رفتار کنین. یا خیلت به خدا گپ کشک و گپ برک و گپ بیورک و جنگ اندازه کنیم خیلی پس یک گپ میگردین. مردکای خوب قفای زندگی خطون شوین. قفای گپ و چپی مردم نگردین. چون میکنین لنگری فلان گفتو اسم شریف فش فلان گفته خطونا گنده کرده و دشنام کرده و گناه گرفته میگردین به خطون نامه اعمال خطونا داغدار کرده. عجیب مردم اینده باور که من حیران میشم. اما شیخی زنده باشی. شما اسماعیل خب فیاضدین نظامов کجا ده فیروک هم فیاضدین نظامov فیاضدین سازی اکای فیاضدین خوبی سلامتیت خوبه. تاجیکستان دام اکا تاجیکستان دامازیم. باور کننده برادر ما حیرانی بعضی هاتون میشم. اینی می قفای یک گپ می چی گرفته کوفته می گفتی و گپو تهیه دیگری را کوفته میگردین. سلام علیکم ساز خوبی شیخ میشه الحمدلله. ساز اکای حسن اکای اسماعیل ای کجای وطنی؟ ای سیمیگنج دهه سیمیگنج فهمیدگین. من همین سیمیگنجم. یگون عکس یا نشده است کافیده میشوه انشاءالله. روزای نزدیک خودم میروم میشوه همش انشاءالله میشوه. خب سلام و علیکم و سلام و رحمت الله و برکاته. عبدالحکیم ستارов سلام علیکم. در واتساپ ما در نویس واتساپ تا ندارم اکای کی نورالله واتساپ خطا ندارم من. خب سید مراد بابیوف خوش آمدی برادر. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم اکای اسماعیل خوبی تینجی سلامتت خوبه؟ شاد خیلی اکای سلامتیت خوبه. سیمیگنج کجا؟ سیمیگنج شهر وحدت میچسب. سید مراد راست میگی اکاجین یخی مردکی. بله کلاب مهمانی بیاین انشاءالله. میره و تاجیکستان هستی؟ بله تاجیکستان دا هستم. سنه خوین. بله من تاجیکستان دا هستم برادر. خب چسبیدی اکای سید مراد. چسبی اکای سید مراد اسماعیل برادر. ترزخت کشول میکنی و سیوا ساز میشه. خوبی تینجی اکای اسماعیل سلامتت خوبه؟ میشه الحمدلله. ساز تنج خودت خیلی دوان اینجا مایده جمعیدیسیم. کسی نویسونده که سلام علیکم همو جینی وحدتی بابا جان 88 بده. سلام علیکم برادر. امین قرب دالینگ یعنی بابا جان بس بدل امین امبالدا خلاص لو چی دکراگور وکراشه بچره. من
ایرانی خوبی؟ الحمدلله خوبم برادر جان. شما سلام. یول داره اکایی کی اوزد میچسبه Связа бехат бези ба иним ҷа хидмат کروچ خیلی хавиз ва қабул кунӣ намедонам ба назар нагирифтаесин ё ки نمی ҳоли نه نمیکنم قبول نمیکنم تو یا اسلوبی میگی کی بام باور که تو بچه یا چیزی آسان گو یا خورد یا چیزی خوردنه گو تو در خود تو هم خیلی چیزا گویی منه که سید связ беҳад безеба ای خودت بزبای من سوز ای خودت безебай не айман безебо хи ман якин айтреза хидмат кашо карагӣ خوبی سلامت خوبه ای حاجی معروف خودش باشه سایت خودش باشه یا که یگم کسی دیگه به نامش شده باشه خداوند در عمر و جانتون برکت یا بچه زده قد میچسبی хай панот ба худо аган яка исмоил مایلش خوبه که یکم بسیار میچسبه در حق رحمتی سید احمد دعا بکن کدام سید احمد در نظر داشته باشه خداوند در عمر و جانت برکت یا بچه وعدت زنده باشه حاجی معروف حاجی معروف زنده ای سازی خوبی سلامتیت خوبه اما طرف سازی واتساپی کی دا سیلکا روی میکنم واتساپ معروف دا سیلکا روی میکنم گو روی روی کردم همون سیلکا دا دیر دا چخچخ کردیم اکا اسماعیل من میریم تینستی مسکو میری وطن سلام های بچه های سرچینه را مکسه سلام گفت سای شیرینه بچه های سرچینه ور زنده باشین سلام علیکم سوزین خوبین تینجین حاجی معروف تو زنده ای نوسته یک نفر او زنده ای سوز های حاجی معروف در پیتر ای در پلوف هاوس سیمیگان جای کجاشی ایده های سیمیگان خودش ای بری بولوش این بری بولوی سیمیگان جای سیمیگان کیره میشناسی من همون سیمیگان جم در بورای کدو گاب زن نه خویه شریپوف کدام کدو برادر اوزی ведрон за касабату гап нест файзобод ба пеш зинда боши файзобод исмоил гапи мана нахондеси хондесем сафар саидов чӣ гап буд ака пловхаусо исмоилу мардак киҷо шуд кадом мардак ҳама ҳоҷи маъруфа бугӯ эфирда бидрои чахчах кунем кайф кунем оли медроя оз за кас бурдага за касатия медроя ватан рафта омади исмоил не озиам дар тоҷикистонам дар хонам дар деҳаи симиган мазори савр ай мазори савр боло ман мошина задум оли исмоил алло ба хайр гардонад дар киҷо задӣ ака пловхаус шеф ҳоҷи маъруфай ҳоҷи маъруфи я маъруфи дигаи вай и ҳоҷи маъруфи и маъруф неу дига маъруф ака пловхаус шефи ҳоҷи маъруфай бале ҳоҷи маъруфай дига ҳоҷи маъруф ҳамон айтурма биромадагӣ буд ку айтурма биромадагиро чо кунам чӣ ҷавоб диҳам бародар айтурма биромадагӣ ҷинаи ва алейкум ассалом сози акаи баҳрло саломатиёт хуба ҳама тарафа хуба ки тинҷа ки чӣ ҳол дорӣ ака куҷо шуд соҳибош ёфт
акай раҳмона мешиносӣ? Кадом раҳмона мегӯӣ? Раҳмони Симиганҷи ҳам патинкадузавая мегӣ? ҳам маъруфи пурс бой кай мешава қати бобоҷон. Муи сари бобоҷон бироя ба алҳамдулилло соз худо сози брат фарзанда созам кампири модар чӣ хеле. Алҳамдулилло ҳама хубая соза ака. Ама тенҷа Симиганҷдум хонада ёнбош кардам. Салом алейкум Исмоил брат, я реклама кун бародарура. Ягон кас Тоҷикистон рав нест мошин қати чӣ хели мошинай ай кадом шаҳр мераен? Мисол я маълумоти пурраро икун охи. Салом аз Кани Намаки Ҳамадонӣ. Воҳ Кони Намаки Ҳамадонӣ Сафар Саидов салом алейкум. Во ягон бой намекунанд. Барҷон чанд анҷумани мезанӣ мардак борӣ? Мардак борӣ я 40 та 50 та мезанам да. Паталокта дидум вагонкай хаёл кардум оли нарафтӣ. Не омадагим хона вагонка задагим хонада. Туй равагане. Туй кӣ? Туй и ҳафтаи не? Ака чанд килоӣ? Эй бародар худо даст кадом ноҳияи аз шаҳри Ваҳдат. Шаҳри Ваҳдата медонӣ бародар худо кадоме? Кадом нафаре ки дар эфир суҳбат карданен телеграм канали Исмоил Тоҷик дуроен силкаи эфира рӯй кардагим дар телеграм канал мондагим ҳамунҷа медуроен дар рӯи ҳамун силка мезанем мебиен эфириҷа медуроен суҳбат мекунем. Кадомед ягон саволи важни ягон саволи муҳим дорен дуроен дар эфир чақчақ мекунем. Ягон чӣ гуфтан мехоҳен шояд сол манам марҳамат майдон айдалер. Исмоил хуш ба ҳолуч. Саломат бошӣ Москва бародар мошини майда. Ина кадоме Москва мошини майда қад Тоҷикистон рафтани ини Суҳроб мега Тоҷикистон мерам. Хоб салом алейкум шаби бозор гап нест ака иншааллоҳ мерем нест ку телеграмат. Телеграмам Исмоил Тоҷик ҳарфои ними тоҷикӣ худмон қати нависонен мебуроя. Ака мардак бори кай Питер мебиёй насиб кардаги боша иншааллоҳ мерам ҳозир билет нагирифтам. Аниқ нест рафтанам. Сози брат дар куҷои фавигим? Ман дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Симиган. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом. Ман вақти сусу гаштан надорам охи бародар. Ман кору бори хона, кор, бор, зиндагӣ мақсад хонада сохтмон дорум. Қафои кору бори сохтмоном намерам. Душанбе нарафтам хела шуд. Короче аями омадагим 2 бор Душанбе рафтагим. 3 бор дурни ҳами Ваҳдат худаш ман дига оли ҳами берунорам намебурам. Қафои кору бори хона чӣ ба аниқ нест чо кади? Кору бори хона охи Исмоил Номрод дар кора. Номрод дар видеом ҳастай бародар. Ҳамеша ободу сарбаланд бошӣ бобои зинда боше шуморам. Ака нархи созай салом маро расон. Гап нест нарзида ҳатман. Акрами кӣ бошад бародар? Ягон доруи барои вес гирифтан дорӣ ки гарантия дошта боша? Бале ҳастай бародар. Салом Исмоил сози тура Муҳаммад нарай медонӣ ё не? Вай и кӣ боша? Салом алейкум ака истарошам мемонӣ биё насиб иншааллоҳ мешава. Хоб ака Исмоил боши сарбаланд хонаобод боши ака шери нари ака зинда бошен. Брат куҷо да дар куҷо хӯрем бро да Питер Қурутоб дар Питер дар метро Приморский железноводский 68 Қурутобхона Исмоил Тоҷик ҳамун раҳмони дар сараш тоқӣ мемона ку. Фаҳмидам патинкадуза мегӣ фаҳмидам бародар. Алиҷ нависондагӣ Аллоҳ хорут кунад муханнаси худозада ному маълум нест занаки мардаки охи Алиҷи чӣ номай? Боши Қурутобхона кор карда истодай. Бале кор кардаиста чӣ хел радной алҳамдулилло мешава. Салом алейкум Хумсангир биё. Гап нест мардуми Хумсангир телеграм бале телеграм Исмоил шери нари зинда боше саломат боше. Салом алейкум ака Исмоил сози хуби меша раҳмат тенҷ соз бародар. Имед чӣ дору ном дора ака барои вес? На бор вес бародарҷон. Баъд каш ҳастай я намуд каш ҳастай ваям барои весгирӣ беҳад хубаш сафуф ном дора. Хоб аҳамият натедодар гап нест. Салом алейкум ака. Ва алейкум ассалом бародарои азиз хуш омаден. Он нафаре ки тоза дохили эфири мо шуден салом нависондесен. Ва алейкум ассалом хуш омаден бародаро. Он нафаре ки дар шабакаи мо чиен подписчикен видеои моро тамошо мекунен
انا دستگیری میکنین الله برکتون تیا انشاءالله که ای ویدیوهای ما شما ثواب هم میگیرین و انشاءالله کاری خوبم میشون. اوی شورک با پیش بگو، اوی شورک با پیش اکا همه آدم ترمش شدگی که جاشی دامو جای خای دامان دا پیتی رایوز ای دانواسی بیرسن خای دامان الله برادر غریبون زنده باشی اسماعیل جان. برای بچهای خرابلاق جواب ندادی. خرابلاق کجا باشه؟ کسی را میفوره کلی معروف در افیر بود رویا ایقا کپ بتا پیلو سکه بجقه ما معروف همینجا دا باشین. مخلصات هم میخوان که تو افیر برای مرامت که بیا. سلام علیکم اکای اسماعیل و علیکم بسلام. سلام علیکم از نام جویبادام مردم جویبادام. سلام علیکم سازن خوب انتینجین اکای اسماعیل کلاب نمیایی. باور کنیم برادرای عزیز یگم جا رفتنم نمیتونم ازی یوز قفای کارو باری خونمون دمی خونه کارو بار مقصد نمیتونم گشته. سلامت باشه. هزار رحمت برای مهمانداریتون. تاجیکستان نمیره کی میره و میره توغری شدگی کارش میبیا انشالله. او بی شورک کار میکنه. نرفتم نمیدونم اکا 5 رفتگی بله رفتگیم. سلام از جویبادام مردم جویبادام زنده باشین. میگه رول چیرکین خوجه را بازی کردگی. میگه رول چیرکین خوجه را بازی کردگی یا بازی کردگیم. این کسی هست که این علیج مخنث خدازده کسی هست که این منم بشناسه چی بدبخت خدازده ممبری یا گپ ساز نویسانی بعد همی خدیا روشون سیاه ایده بوی نمی نگاه که نمی اودم کسی هست من یا یگم همسینف ما یا یگم رفیق ما یا یگم همسویه مونه یا کسی هست همی جوی ما با همی آدم گپای بیزیب می نویسونه. اگر حال همین یک ته شکوم با البته دستم رسیدگی شه یگم وقت یگم گفتی او گپا قطعش رفیقی کرگی ما زمین خوشروب انیخ کنم با این مینا روشون سیاه های پادم خیلی را باشه یا صورتاشون گیرم در روی اکران برورم یا مردم در نشان تیم کیان چیان فهمن آدمای پس پرده. سلام علیکم رادنای ساز خوبیش تو شیر اینر با پس زنده باشی نه بروی چخیل با شما تماس گیریم. نمرم در ویدیو هم هست. سلام بچه اسماعیل یک خدمت کن آنین آخری همین ماه من دا یک بلیت بگیرین. من یا مادر غریب من خودم در تاجیکستان موزی اپا اسماعیل در وحدت چه خیلی پیش بینیم تم انجمن زنیم نا سپورت من دستی میگنجم برادر انجم او قم سپارتسمنتی بیا قطعی من پگه کریشه زنی قا او قا گفتی او گپو فیزیچسکی здорово باشی بیایی در مرمت خونی من در کار کریشه زنی نوکی که هر روز من از سر تو بگرد همین болои чирдаку гисус кору бор макина мегардам бекор бошӣ биё ҷӯйбодом биё як меҳмондорид кинем бародар исмоилҷон иншааллоҳ мерам оятай нависонда ҳами оятай ҳавай оят боша. салом алейкум ака исмоилҷон хӯросон меҳмонӣ биё иншааллоҳ мешава бародар. салом алейкум сози тенҷи нуробод салом аҳамият натедодар бале. хоб ака чӣ қафарбе шидӣ ба спорт машғул шав ака бо хато нафаҳмидӣ ама садай бародар ман худам фаҳмидестам фарбе шидагиам ҳами қакори физически кардестам хароб нашидестам насиб кардаги боша корома ярима кунам равм питер зал мерам иншааллоҳ машқ асар мекунем хароб мекунем худмона ки фарбегӣ ду пула коре набудай бовар кун бисёр рибат фарбе ҳирам завал дошта. бачаҳои нуробод зинда бошен саломат бошен. рост меги ака ахмед найти нону обша хӯрдагӣ нависта хай нону обта хӯрдагӣ бошем касофат нону барои ҳамин бирда нону я овудам хеле девонагӣ карисӣ и кадом ҳамсоя амактай ахмақтай ака ҳавая мегум охе. салом болшои кӯйбеш салом бачаҳои кӯйбеш зинда бошен. салом исмоилҷон номери ватсапут лозим номерои ватсапам дар видеом ҳастай бародаро. ман як модар дар челябински як ёрдам кунед чӣ ёрдам кардан дар исмоил калата бурор ай тириза ай кадом тириза исмоил зинда бошӣ як хеша аҳамият нате худо хориш куна омин. салом алейкум бародар ака исмоил насиб бошад кай роҳ
کی پیتر بازی کارو برما یعنی من کنم نصیب کرده باشه فقط نامعلوم رفتنم کارم کم ترش مونده گه کارم بود کنم بمیرم خب بابا اسماعیل خوبی زنده باشی سلامت باشی خداوند برکتت یا آمین سلام علیکم و علیکم السلام به خاطر خاکساری در وطن میشیدم میرفتم در کریش زنی دیوردم میکردم مردک برو میگم زنده باشی اکا عبدالله اکا ساز سلامت خوبه میشه رحمت ایقا جلبک فروش خراب میشه باور که جلبک هم دیگه نمونده جلبک خودی کلاب روی ای مومینو بود تو خوبالینگ هم جلس کرده میشه و در ایجاد تیار نمیکنن و در طرف کلاب تیار میکنن سلام علیکم براد اسماعیل و علیکم السلام اکا اسماعیل نامی دارو چیه سامیونوان نه سامیونوان نیست صفوفه بعد نبار بس خودش خب مخریب خراب میشه یکم ای همین فربه ای دو پلمول نیست برادرو چی قا ارزوی فربه شوی را میکنین همین من خودم فربه شدم باور کن میگون خراب شون باور کنین برادرو راه گردید قین دای نفس کشید قین دای اوقات خرید قین دای کار کنید قین دای اینی همش قین دای باور کن دویدن نتونید طوری کریشه پریشه دا کار کنید قین دای کار استرویکا کار کنید قین دای همین فربه شوی را هیچ وقت ارزوش نکنین برادرو مردک بوری اینی می ایمان شما در سوید همین فربهی دو پلاکاری نیست سلام علیکم دادرم اسماعیل دیگه ندیده استم عکس را اوش کزان крутого نیست هستا انشاءالله любое время равен برادرای عزیز شو تو но богато ничего не понятно چی میگه نفهمیدم اکا بیا نصیب انشاءالله می سلام ای بچهای قرغان مردم قرغان زنده باشین رولی کرونا بازی کردگی بازی کردگی یا ولی یک گپ خوشرو میگم یک بار دهان مخشو نکو کی اگر همین اویت باشی اویت دهان من نکو کی یگان گپ بزیب میگم یا که اگر کسی باشی نباشیدن یگان گپ بزیب میگم از بسیار سر و ویرانه که سلام سازی اکا دورای کودکی تا نخل کغل دیرک بازی سلام علیکم بچهای نوراباد زنده باشین اکا کای روزه بگی خیر روزه بگی انشاءالله میگیریم برادر اکا یا ویدیو پارتون واتساپ تون در گروپ های کورو بور در روسیه میمونید ثواب میگیره انشاءالله برادر به خاطر الله برادر چی کارای برادر توی چی قلندر چی کارای چی ویدیو های سلام علیکم براد اسماعیل براد و علیکم السلام سحری خود تو توالت داو خراب میشی این میدوم موقع نمیشه دیگه خداوند برکت یاد 100 ساله شوی آمین رحمت اسماعیل جان بچهای خرابلوق رایون فیض‌آباد نوشتنی 2 نفر گم شدگی کامنتار بکوم یوی کامنتار یا من نمیومی قدر کامنتار یا من اگه جو میومینا در واتساپ هم نویسونین من خیلی نمیوم کامنتار سلام از بخارای شریف مردم بخارا زنده باشین مردم بخارای شریف مردم سمرقند بخارا زنده باشین شعر و قهمیت نمیت زنده باشین سازی الحمدلله سلام به پیش و علیکم السلام مردم بخارا شما برادرای ما زنده باشین سلام سازی الحمدلله میشه رحمت اسماعیل اسایف نیست سلام علیکم و علیکم السلام اون نفرایی که سلام نویسنده سین همه تانا و علیکم و سرکزون حاضر واتساپ تونده میپتون پر توکن من بینم چی ویدیو آیا خیوه خب ای تپه گرگخ تا جرک خراب میشی باور که دیگه همی رهگردی قین شده همی تپی گرگخ در نظر ما قوازبی نشدگه که خب چی گفتی؟ هیچی نگفتم برادر چی گم؟ سلام از رامید مردمی رامید زنده باشه من نمرو تونا چی خیل گیرم یک گپ زنم خداوند برکت یاد گپ زنیتون به معنی به پیش خداوند خورد نکنه آمین رحمت نمرون در ویدیو هم هست سلام ای رسویت مردمی رسویت زنده باشه اینان بچه های شیر اینری فرخار مردمی فرخار زنده باشین اسماعیل همو فروخ 2 روزه یا آدم گم شده رو ویدیو کرده استه هیچ که تماشا نمیکنه خودت پرتو التماس کدام فروخه میگه
ака Исмоил салом айноми бачаҳои Ҳисор зинда боше. Ака мара қатъид Россия бар, ман ҳам мардаки мекунам. Чӣ кор ай дастат мебиё бародар ки ман Россия барам? Россия бурдан бозиша неста. Ман ягон каса Россия намебарам қатъи. Россия ватани мардуму ғарибӣ ай. Ҳазор як гапу чапа айтира мебарам дар оҷа. Салом ва алайкум ассалом. Питик чӣ нависам дега ин? Питик мрия тепи гиргагда хароб меши. Салом алейкум ака Исмоил. Ва алейкум ассалом. Салом ака номери Россия. Салом ай Россия саму Қори Фаррух мега ку хуча. Ки Қори Фаррух чӣ видео ай вай? Дар бачагӣ рогатка доште, ҳам рогатка бозӣ мекардем ки даври ҷавонӣ камон месохтем. баъде чӯи ҷоруба мегирифтем, нукушта сим мехчара мемондему, гирди мехчара сими взял меқати мебастем, камон мекардем. Мезанем. дар бачагӣ. Салом алейкум ака Исмоил. Доруҳо дар Тоҷикистон аст саломат. Нисфиш ҳастай, нисфиш не. Шарифов деҷе нисфиш ҳастай, доруҳоам нисфиш нестай. Гап нест биё Нуробод Сафедчишма меҳмонӣ. Гап нест мардуми Нуробод зинда бошен. Ака Исмоил реклама қабул мекунӣ? Бале, реклама қабул мекунам. Нов рекламаи чира? Вобастаи реклама мекунам. Мисол ина рекламаҳое ки қиморан, 1xbet қавр балоан, баъд Фаберлика ёну хеле чизо ва ё намекунам. Фаберлик, xbet ба каналое ки агар конкурс дошта бошанд ва ёро реклама намекунам. Некем рекламаи корхонаҳо, ягон мисол ина граница мерафтагиҳо, ягон ҳиҷома, ягон корхонаи мисол ягон магазин ини хеле чизо боша мекунам реклама. Пули реклама ма мегирам, реклама мекунам иншоаллоҳ. Некем вайша намекунам. Чӣ ном дора? Фаберлик, чизои xbet, ягон чизои спиртно, ягон чизои спори ҷангу ҷанҷол боша намекунам. Хоб, салом алейкум ака Исмоил. Камтар хита хароб кун, намеша ранги калабок шудӣ. Мешава иншааллоҳ хароб мекунем хидмат. Зинда бошӣ брат, зинда бошӣ. Продукта бурдан барои СИЗО дар шаҳри Санкт-Петербург. Зинда бошӣ. Продукта бурдан дар шаҳри Санкт-Петербург. Чӣ продукта боша? Корои хайра бародарои азиз пул намегирам ягон. Шини ми одамои гумшудагӣ, ина ягон касалира мисол наворша падилитса кардан ё ягон корои хайр боша, бародаро пул намегирам ягонташ. Ҳамин одамоеро ки видео мекунам гумшудагио, ман ягонти ҳамин то ҳозира 1 рубл гирифтагӣ нестам бародаро. Даже 1 рубл. Корои хайра бепул реклама мекунем, иншоаллоҳ дастгирӣ мекунем. Дар ҳамин Симиганҷ як ҷои ҳиҷома накушодӣ. Дар Симиганҷ охи ҳиҷома, ина ҳиҷома мегирам. Кира ҳиҷома гирифтан дар кора охи? Партофтум акаҷон бинед. Ба мебинам бародарҷон, ҳозир ман дар эфирам. Нашуд реклама, пули реклама чанд сумай? Вобаста ҳамун корхонаву чизиш мекунам. Дидан дар кора ва чӣ кора охи? Хеле эфир бидром брат. Эфир через телеграми Исмоил Тоҷик дроен. Кадом нафарое ки мехоҳен дар эфир суҳбат кардан, силкаи прамои эфир дар телеграм мондагиа телеграми Исмоил Тоҷик да. Медроен дар ҳамун телеграм меҷиқин, рост мебиёен ҳамаи эфири ман. Ман Улуғбек мешиносӣ ё не? Кадом Улуғбек? Қарзиди мара кай метен? Моҳия Мамадкаримова. Чӣ хеле қарз? Ман ягон одам қарздор нестам. Чӣ хеле қарз? Ман Улуғбека мешиносӣ? Улуғбеки ҳамхизматам бошӣ? Бо хафа нашай ака, баъд фарбеҳи бад шудӣ. Не. Ака гапи гуфтагита гуфтӣ, дига чӣ ҷои хафа шавиша? Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Ёфтанаш ба кира дар назар дора? Салом Исмоил созӣ меша? Алҳамдулиллоҳ раҳмат. Ман тиктокер Ҳадис Сура медиа. Салом алейкум Ҳадис Сура медиа. Сози хубӣ?
خطی سلطان. مقصد آدمایی که خش توارشون در چیزای شهر سن پتربورگ شیشتگی نمیتونن چخیر خوراکا برن. مقصد من میخوام امور رکلام مکنی زنگ زنن یاردمشون کنیم. خود در کجای سن پتربورگ خود در کجاشی چی کار میکنید؟ چی کارایی خود؟ سلام، من خودم در پیتر وقتا معرفی که واتساپی من در یه بار چخچخ کنیم کو همش فهمیم انیق دقیق باشه انشالله دستگیری میکنیم. اونو میگن همه تاجیکو را دپارتاسیا میکنن. کی میگه؟ اینجا چیگه پای اینجا جنگ رازبور زن و زن مکشک. سلام علیکم. خب با من شاگرد در کار در شهر مسکوا میروم. با من شاگرد در کار در شهر مسکوا شاگرد اوید به شینمانتاژ استای ولکانیزاسیا هست. تاجیک بله تاجیک. سلام علیکم. و علیکم و سلام. جانون رکلام میکنی اکا اسماعیل کدام جانونه؟ و جانون خودش یه بلوگر پاپولار نیه و بر رکلام نیاز نداره. سلام علیکم اسماعیل که اومدی خیلی شدم تاجیکستانم برادر. سلام علیکم اکا اسماعیل. اما مرد 40 ساله در زندان چی شدی؟ چی روزای نزدیک میبیا انشالله در قلتقول. سلام علیکم تیبراد. как ти брат؟ الحمدلله. اوش میخری؟ بله اوشی بپلای. اوشی بپل باشه میخری. نه اوز یامی خانه داوش کرگی بودم اکم موژیکی دشمنت استغفرالله کدورا گپ زن کدام کدورا گپ زنم برادر. نه تاجیکش نجیب نگفتی بعد عمر چشید اکا کدام عمر را در نظر داشته باشی؟ عمر کدام عمر باشه؟ کویا ویدیوش نکردی؟ چی را یا ویدیو کنم برادر؟ جانونی لوا اکا در کجای؟ در پیتر در دوشنبه در دوشنبه میگم در وحدت دهنم در شتای کلمه پیتر دیگه هم پیتر گفتم مختشم. سلامت باشی جان زنده باشی سلامت باشی. گم شده بود کی را میگفته باشه؟ عمر کی باشه گم شدگی؟ من نفهمیدم عمر کی باشه گم شدگی. خب سلام از این بچه های کلوب مردم کلوب زنده باشین سلامت. کی میای پیتر؟ انشاءالله روزای نزدیک میرم پکر نامعلوم نمیرم انشاءالله روزای نزدیک. سلام علیکم. و علیکم و سلام. یوتیوب خطاب است چیکارای خودت اکا چیکارای خودت؟ یک بیکار خوجا. سلام علیکم. و علیکم و سایکی وحدت اکا اسمی گنج اکا اسماعیل. من استاد شینمانتاژ هستم شاگرد در کار مانده. خیلی کدام شینمانتاژ شاگردی نه برادر در گفت. سلام اکا همون بچه یوانی را یافتم؟ بله یافتم در زندان بوده و قطعی جانو یک ویدیو نکردیه؟ نه استغفرالله برادر. وای برادر روزای نزدیک تاجیکستان میبیا خش توارش همش پیدا شدگیان همه توری های تمام دیگه. اکا بگی دیگه زنده باشه دهقان. بله دهقان. یوتیوبی اتا تای نویسانده کسی؟ نه یوتیوبی اتام نیست. من رحمتی پدرم چند سال پیش بلوگری مردگی خدا رحمتش کنه سال 2014 گذشتگی یوتیوب خودم ساختگی کانال خودم. طرفای یوان در صفقه میشه همون داروها میگفتین وابسته کدام داروش؟ بعضش در تاجیکستان هست چیزایی که در تاجیکستان باشه پگه در کار شوه روی میکنه میروان. از چیزایی که در روسیه انشاءالله یه روز دو روز جداد میکنیم بیو میرسه میبرن میتینته. سلام علیکم ساز خوبی سلامتی خوبه اکا؟ الحمدلله میشه رحمت سلامت باشه اکا با پیش زنده باشه شما نیز اکا بچه های خراسان مردم خراسان زنده باشین. سلام اکا سنت پتربورگ ماشین میره گرانیتسا کازاقده. بله ای وحدتی بله شهر وحدت. سلام علیکم اکاش زنده باشین شما نیز زنده باشین برادرایی که سخنای خوب نویسنده سین الله برکت تون. من باور کنین در همین اودیتوری خودمون کیف میکنم گفتی هم گپ تا ندارم شیرای نه
ҳар як наворе ки мо дар шабакамон мегузорем вобастаи дастгирии шумое ки он видео падилитса мешававу просмотри калон мегирад. Дар инҷа саҳми шуморо ҳам ҳастай бародаро. Мисол як ман ҳеҷ корро ҳал карда наметавонам. Ҳамин чиза ҳаётона бурорен. Як блогер худаш аз уҳдаи ягон кор намебиро, агар ки ҳамин шумо тамошобино набошед. ҳамин шумоен ки блогер кардагиен. Мисол шумоен ки чеҳра блогерора чеҳрашона чӣ гӯем муаррифӣ кардаген, мешиносаншон. Мисол ягон видеое мекунанд, ягон чизое мекунанд, агар шумо дастгиришон накунед, ӯ ҳеҷ кам. Ба ҳамин хотир ҳар касе ки хизматову меҳнатҳои тамошобина қадр намекунад, ман бовар мекунам, ман хиёл мекунам ӯ одам соҳиби ҳеҷ намешавад дар зиндагиш. бобои Қанд гуфт ки иқа гуноҳе нестай, ту чӣ ба хелӣ мегӯӣ? Чира? Салом алейкум. Салом ва алейкум. Қарсак аз се тарафай гуфтанӣ. Бале. Акаи гапоро охирда бугӯ. Салом ай бачаҳои ваҳдат аз Челябинск. Мардуми Челябинск зинда бошен. Ака телеграммо чӣ навистагай? Исмоил Тоҷик. Салом алейкум Кангурт. Мардуми Кангурт зинда бошед. Додар Исмоил ҳамон мази Фрид чӣ шуд? Мази Фридш чӣ боша? Мази Френк. Мази Френк дар ҳамин Тоҷикистон ҳастай бародар. Салом алейкум ака Исмоил ва аҳли тамошобино. Салом алейкум бародар ва Парвиз Бобошарипов. Мази ҳамхобагиро дароз кардан дорем бо бомда дар кор. Бале ҳастай. Исмоил зинда боши дӯстон, панот ба худо. Алло нигаҳбонот Ахмед. Салом алейкум ака, дору барои тоза кардани рӯй надорӣ бародарҷон? Вобастаи чӣ? Рӯтон чӣ дорад ки мехоҳем тоза кунем? Ягон шрам, ягон пай боша ҳастай, маз экспигмент ҳастай, бо як намуд креми хитои дигар ва ям барои тоза кардани рӯй. Мисол ягон пай боша, ягон чӣ боша, ягон доғ боша тоза мекунад. Ане ки наку ино боша, ҳамун мази лучи мази экспигмент гирен, ҳамаро хуб шавая бегапеш хуб мешакен. Саҳар мехезен, собун қати мешӯен, собуни лета ё ки собуни 4 интимин мегирен. Хуб меша. Ака уялира медонӣ? Бале, уялира медонам. Ака номероша гап зан. Номерои кира? Салом алейкум, доруи номерои кира гап занам? Мар эргаш шрам ака боз доғ. Шрам гуфтум ку? ҳам мази экспигмент ба ҳам як намуд ваяй креми штирмирғай. Чӣ мегӯянд? равғани штирмирғай ва ям барои тоза кардани ҳамин доғи рӯ беҳад хубай. خب برای شرم شیرین نکشم شرم. سلام علیکم سوزی تینجی برات. الحمدلله میشود برادر. خودت سوز خوبی صبح. شکرانی الله. نصرانیات خوبه همه سوزای تینجای. الحمدلله میشود احمد. ای برادر در توجیکستان. باشی برات. باور که فقط تماشا میکنین تا. سلامت باشین شما را. برای ریش برآوردن. هم یا چی گفتنیم برات. گوش دارم اکا گپ زنه. مقصد ممکن هست نیست. چی میگن وابسته؟ امیر لنگری قطعی همین اسم شریف اسم خویلای که چی با برای چی که همین رازبار باشن همین یگان ثابت وقت کرده میتونی برای کانال لنگری درو برادر در همین رازبار شون اما اول هست یک سال پیش قریب یا کی کانال همو اسم شریف درو برای چی رازبار کردن همونجا خچون 10 بار گفتگن همین چیزا 10 بارا گفتگن. من نمیخوام درباره اینا گپ زنم. این پیلوس من نمیخوام که همین فتنه شوه. من یک بار دور اومدم اینا را نصیحت کردم فهموندم اینا با جایی که خوبی کاری من فکر نکردن دشمن خودشون برای هم نه راست میگی 100% گفت معقوله که 100% گفت معقوله. راست اینترسش همه که
دو تا برادر ما مسلمان تاجیک ایش قطعی ایش هسته یعنی رازبوران просто خیلی کنی یک تو فوتبال یک نمیدونم فوتبال просто برادر عدید نیده برادر یک فوتبال تماشا نکن آه همین رفتار و مزبور تماشا نکن این پیلوس وقتی خطا در این چیزا رو هم صرف هم نکن کلا خطا در همین چیزا بند هم نکن فهمیدی برادر یک کار بر زندگی طبیعی قفای پیشرفت کار بر زندگی خودت شو این چیزا چیزایی هست که فایدهش در ما نیست نه برات ما زلال میگیریم ای تماشای همون چیزا این پیلوس و ای دستگیری کردن این طرفشم یا این طرفشم ما در مینوس هسته پیلوس نه تماشابینو دا نبرات گناه میگیریم فهمیدی نامه اما اعمال من داغدار میشه یک تیمش وقت ما بهوده صرف میکنیم دو سیمش کی گفتی همون گپا کی یگون فایده یگون تالک نیست همه چیز پروست یک کار اینیم خیلی بیک احمقی گفتی گپا یک ایوه خوبش خیر یک کار بر زندگی طبیعی خانه را مسئله خانه را بی زندگی را بی سوس و قفای کارو برو چا این چیزا به معنی ای برادر شکر شکر اکا رحمت برای سویتو شکر زندگی سوز است اینجا ما همین در خدی کریم اکا کریم برادر سلام گو همرا آه مرد قریمه آه همش تماشا میکنیم تا اکا جان کم نه همه اثیرات هستیم تماشا میکنیم اصلا گپ سلامت نیست باشی راجو برای همین سویتوی خوب و سویتوی نرمال خوب باشی براتان هم خیلی قد با پیش سلامت باشی این اکا نداریم برا جان گاب نیست سلامت باشی بکش اکا جان من نمیفهمم موقع تلفون بکش اکا این ندار برا جان خب یا برادر نسونده کو یک ویدیو میکده همه اکای سگ جان زنده بود خیلی پیشواز گرفتن ویدیو کن برادر کارو بر دارم خانه وقت ندارم من قفای کار بر زندگی بم همین تلفن را گریان میکنم خیلی ویدیو میکنم گام میزنم تفسیر مونتاژ میکنم ممی کانال دا میپرتونشم میخزم قفای کارو بر میشم همو وقت با تاج او چند خمه جنگ میکنه روز دروز از سر تلفن میشنی که یک کارو بر تکی یک اسکوس که 22 روزه که هم تاجیکستان میبیام هم تلفن قطعی فقط وقت میگذرونی گفته اینم خیلی گپو میگم من وقتی ندارم که قفوی هر یاد موضوع گردم برادر آخه گفتی او گپو کی او ویدیو من تو کار نمیکنم فهمیدیم برادر من این ویدیو با میکنم میپرتم میرم قفوی کار بور خودم با خانه در کار نمیبینین سوختم در افتاد روزی دروز در افتاد کار میکنم اکم از گفتگیتون چه خیلی گیرم من در دیج نو گرود کار میکنم در چیز نویسم برادر در تلگرام من یا در واتساپ من نویسم اکر روید میکنن ادرسو تا روید میکنی راست اما پشتا قطعی روید میکنن میگیری برادر خود چیکاره من همه کاره هستم چیکاره در کاره تا برادر جون سلام علیکم و رحمت الله و برکاته سازی خوبی کامپیر سازه الحمدلله راست میگه وقت یافتی یک پیش مادر بشی صحبت که بله خب دودار اسماعیل زبی رئیسی دوری خدا نگهبانت ای گپ نه زنده باشه اگه رئیس میگه راحت میکنم اگه گپ دادن شپکلیوف چیکم منم شپکلیوف چیکم در کواروتی خانه ششتگی دروغ میگه که در خود قریمم خیلی در قریمم کروات است و خیلی چی در شما فکر میکنین در قریم کروات نیست از آمدین تشریف پیلوس 18 کردی تنجی یگون پارناسایت گفتستی چی نیتودا پاپالی از آمدین اینجا در خیلی پیلوس 18 نیست در خیلی چیزا همون برادر شینمانتاش داشت ما بکرم و برادر ولی همینجا در باشه باید نمروش نویسونه گیر نمروش کو اتویت بتا همون آدمه که شینمانتاج نویسونده سر دیکو شوگیر در کرایت نمرو تا نویسینی برادر میگه من بکرم اومده که گفت ندارم زنده باشه شمسی فوزاشو رئیس کالخوز راست میگی رئیس کالخوز اکا اسماعیل در وطن نین شما یوکی غریبی در من در وطنم تاجیکستان دارم برادر هوای خنوکای در قریم
ҳавои хунук пайда кардем. Намедонам бародарҷон ман чӣ ченакем. Ака ба худо қирим дада берун хобум кирим. Ай куҷои Али Дилшод нависонда. Таи чормағз да брат. Акан номерои WhatsApp тати акаҷон барои ҳама закас мекунам. Номерои WhatsApp-ум дар Telegram дар видеоам аст. Нависондаги айдро ин ҳамин видеои ман занг занен. Гармай гарени, гармай. Куҷош дай ака биём я даста бифшорум. Дастими ганҷим бародар. Инҷа ҳама плюс 19. Брат, дар Санкт-Петербург ягон одами бекор боша, кор аз завода. Ина кадоме дар Питер бекор боша, ина кор будай да. Ака дору барои бачаи 10 сола фарбешавӣ. Сафуф чиай? Каша. Кашаи сарё тайёр мекунӣ, ширқатӣ мезана. Авай барои вес гирифтан соза. Лекин вай фаҳмидан дар кора, анализоша дидан дар кора ки ай кадом ҳисоб харобай охи. Вай шояд кирм дошта боша. Шояд вай тавобат кардан дар кора, аввал кирмша резондан дар кора, баъд вай худаш фарбе меша. Баъзе одам аз ҳисоби кирм, баъзе одам ирсия, баъзе одам бо чанд сабаби дигаe ки фарбе намеша охи. Вай анализоша, коғазои духтурша дидан дар кор, фаҳмидан дар кора. Ака дору барои бач Исмоил ба пеш зинда боше. Фаҳмо номеротон. Номером дар ҳамун видеом ҳастай бародаро. Видеом да ҳастай. Бобоҷон Пиров салом алейкум. Исмоил бародар чӣ хесозӣ меша раҳмат Суроб Файзуллоев соз тенҷ хуб саломатӣ хуба. Ты Дилшод манам Уялиам. Мардуми Уяли зинда бошен. Уяли рафтагӣ меҳмондорӣ. Меҳмондорӣ хуб монкараган. Симферопол Қирим биёен ҳама каса брато. Чӣ гапай даво Симферополай Қирим да чӣ гапай охи уҷа тишта мерӣ? Салом дар банки не дар хона. Нависондай дар банки не дар хона. Кадом банк бародар? Антон Чехов. Мо дар Тоҷикистон устоно меём, мегӯям дар Тоҷикистон кор нест. Чӣ хел бифаҳмем мера? Тоҷикистон пири корай ки мега? Акаҷон шумо духтурен? Ака не, ман духтур нестам. Ака Ришод кани ришома гирифтам бародар. Салом ака, ёрдам мекунен? Фарзанди ман касал аст, сёмка кунен. Мекунем барои табобати фарзанд. Не, ман зубор намекушам. Ман 1 сол зиёд мешавад зубор накушодам. Астағфирулло, 1 сол шуд. Ина у август буд. Август ба ини август алака 1 сол шуд ки ман зубор намекушам дига. Охирон зубори кушодагим моҳи августи соли 2023 буд. Видеош дар Instagram мастай будам. Наметавонам зубор кушодам. Якумш зубор кушодан вақти зиёд мекаша. Рафтава як видео кардану монтаж кардану картҳои ҳамун касалиро ниёзманда мондан дар у видео. Якумш камтар вақт мегира. Ман вақти ҳамуҷа рафтану мисол айқафои ҳамин кор шудан надорам. Якумш. Дигумш бинобар сабаби оне ки ҳам вақтҳои охир бениҳоят ниёзманду бисёри бад муроҷиат кардану наметонистам ҳамашонда расидагӣ карда. Чандинтаошон хафа шудан. Дар чандин ҷо гуфтанд ки Исмоил телефоноша ҷавоб намедиҳад, кормона буд намекуна. Айним хеле гапҳо бисёр шуд айқафон. Ба ҳамин хотир гуфтам ки то карда ганда шудана, на карда ганда шавӣ вай хубай. Ба ҳамин хотир 1 сол шуд ки зубор кушодагӣ нестам. Бас накардам. Иншааллоҳ мекушам ба вақт соаташ, лекин ҳозирашда не. Ака Исмоил салом. Ва алейкум басалом. Ҳама бародарое ки салом нависондесен, ва алейкум басалом. Зинда бачаи 7 сола безарар аст. Бале вай кашай бародар, вай имина барои ҳамин кӯдако. Салом ака, ёрдам мекунед? Фарзанди ман касал. Гуфтум хайса табиби халқӣ нависонда одам. Салом алейкум брат Исмоил, ноябр 10 мода. Билет чанд сумай ноябр 10 мода. Барои билет бародаро дар WhatsApp-и корхона авиакасса Исмоил занг занед. Нархҳои билетҳоро иншааллоҳ ба нархи арзон дастрас гавтон мезанам.
سلام علیکم چخیر شما میشه الحمدلله رحمت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسماعیل برات همیشه زنده باشی سلامت باشی من از یوان مردم یوان زنده باشین مردم یوان یوان دوره کیم سلامت بکنم یک دسته گله بسته روانت بکنم یک دسته گله بسته یکی نابسته یک دسته گله بسته یکی نابسته یک کاغذ به درون می پیامت بکنم یکی بعد یوان دایدم زد ای هم چای دارم اونجا جوی تینج برات کریم نه دکمه نه پاسپور اودی خاص زنده باشی برادر که جای ده باشی زنده باشی اونجا پیولا نبود پیته برای مردمی وخیو باید بخوام نمیدونم برادر مردمی وخیو زنده باشین حصار رفتگی بله حصار رفتگیم برادر چه حصار نرفته میشه پاسرنیکو میگم پول یا ویزده هوی میکنیم همین گپ راسته نه راست نیست برادر ویزده هوی کنی کاری هر کس نیست دروغ ایگه احتیاط کنیم با دفره بیاگو مدام نغلطین داری من پول اسماعیل جان همون بچه های قربولاق رحیموف خدایداد قرایف جمشید 1995 دیمش 1904 میزنه گمشتگی در مسکو با احترام تقی در وحدت باشه چوره های بچه های قربولاق تاسیس دیگه اختارش پرس من برادر نمیتونم این سوس رفته پرسیده یکون چیخ من کار برم قطیم نمیتونم هر جور رفته برادر جان پورا معلومات شد در واتساپ روی که خیلی ای کامنتاری من نمیدونم برادر نام آواز میرسه کو میرسه انشالله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اسماعیل برادر همیشه زنده باشی سلامت باشی من از آواز زنده باشی اکا اسماعیل زنده باشه ما بچه های خوجان مردم خوجان زنده باشه ای قربولاق کی گم شده گیده مسکو نویسونده کو دا پویو فهمو اکا جان سلامت باشین خیر یگام نامری بلوگیرم میدونین اگر دونین تین فرزندی ما گرده شب پیرسه کردن در کره پوسیدگی اکا جان میدونم نمروی لنگری را نمروی بوبو جان در واتساپ نویسون نمروشون رویتون کنم اکا اسماعیل آوازه شنویدیم زیغ شدیم روز شبگو گفته من خودت پرسه میگن دیپورت کردن اکا نه دیپورتم نکردن الحمدلله سازم برادر کی گفتی گپا یوون رفتگی اکا بله یوون رفتگیم چی خیلی نمیره اکا اسماعیل یک آوازه نه برادر ای گپ دروغه ای گپا کی گفته بوی خیلی گپ برورین یگون کس من دیپورت نکرده همه صدای برادر خانه دا کارو بر داشتم ما گرمی های سیزون کارو بر ساختمان دارم سترویکا دارم ای قفای برای همین اومدم در همه جا نویسی نمیشه و چی را نویسونم در وحدت اویاکاس دارید در بواری دارم بلید میگیریم نه در وحدت اویاکاس ندارم اویاکاس من در شهر سنت پترزبورگ مترو پریمورسکی ژلزنوفسکی 68 برات جای مویم آب آوردگی دیوان و جای برات زنده باشین سلامت باشین کی باشه این میگه جای ما آب آوردگی دیوان ای کسی هست همون قشلاقی که ما آب گذرانده بودیم همون جای چی نام قشلاق چشمسار اینه که چشمه نداره نام قشلاق چشمسار مونیان آب خوردنی نداره یک آواز نه برادر همین سوال بسیار نویساندی دروغ ایگه برادر جون اسماعیل ساز خوبی تنج سلامتی خوبه برادر یک فلکی بخون برای مردم یالی خونه یالی زنده باشه که اسماعیل یک آوازش نه برادر جون بریان هارت همین گپا بسیار دروغ ای برادر دروغ ای او روز در چایخانه خودت گفتن میگن زپرت موندم به حد زشتم نه برادر کی گفت همین گپا دروغ ایگه بچه مرا دیپورت کردن میروید چند ساله چوه چخیر فهمیم که چند ساله نمیدونم برادر جان سلام اسماعیل از سنگتوده رفتگی سنگتوده بله اکا سلام از نام مردم کلوب تنصیحت بخواهیم اکا یک دخته قپیده میخوام که امور روزی روی اکرام برو التماس کی بوده او دخته
کیه او دختر؟ چیکارا بوده او دختر؟ زنده باشیم برادرای عزیز. خیلی بچه الحمدلله مشه و رحمت سلام از این مردم مسجد زنده باشین همه کسا. سلام علیکم مردم مسجد. خب در 12 قپیدیم اکا میخوام که روی اکران بروری التماس اکا جان کدام 12 کی باشه او 12 جای سمت رفتگی یک همکورس مایمون سمت ده بود خونی هم مو رفتگیم دایود من نیستم که جای سمت ده بود دایود نیست. چی به سرخ شده سرخ سوختم آخری سرخ برای کی سوختم هوای تاجیکستان گرمه افتابش سوزانه در بیرون کار میکنم تای افتاب در کار میکنم سوختم ویدیوش هسته کی روید کنم نام میرو تمامش به فکر روی میکنم نامروم در واتساپ مثلا نفهمیدم چی کار کردگی او آدم آخی چی را دزدگی کجایش سو رفتگی ها برادر کجایش سور در کره شهلای گلخوجه استوریا کده کی را میگه سلام براد عزیز فرا مردم اسفرا زنده باشه همه جدم دلشاد نویسته. خب اکا اسماعیل از نام محمودی تراکتورچی سلام بعد دو دارم اسماعیل جان محمودی تراکتورچی زنده باشی اکا تو چی نویسنده اکا پول رفته پیتر جواب ته نه میبیام آخی کار بر خونه ده بو میرم انشالله. سلام علیکم اینیش نو گروسوز تنجی براد میشه الحمدلله سلامت باشی قطیمان یک روز زندگی کرد اما ای چیزا منو گرفت رفت برای در یگان مقامات سپورنشه برادر بای چیشی دیگم باید در نظر داری بای چی من قطع یگان که از بایز برامده نیستم. سلام بچه های اشت مردم اشت زنده باشین سلام علیکم نیسته فهمه توجیکستان ده براد بله در توجیکستانم اکا نامرو تبته نامرم در همه ویدیو هم هست سایدروین همونجا نامرم هست برادر اما بابا جان قطع انجمانی کنیه صد تبوزن خب کنه زنده باشه اکا جان انشاءالله یک روز میرم قرطاپوری گاب نیست بیایم برادر همه کسا کی رفتی براد 2 ماه میشه و این روز فقط 13 هم بیای 2 ماه میشه اومدم. خب ای ماشاءالله زنده باشیم برادرها. آخی بابا جان قطعی معروف گفتی بای میبرم چی شد معروف بابا جان بایشون نمیدانم اما یه روز دیدم بابا جان گفتی سبون موی سرم برای بکر справедливі باشی سگ مخنث دلبایان اکا جان در باره زیارت‌های کرونا معلومات قرض دارم یک سال شد سپرین قرضتان آخی در تیورمه نه در خانه اویالی گرفتی زنده باشین سلام آخی سلام در کجای در تاجیکستان در شهر وحدت نه اکا مردم مهاجر بیننش تا که دیگرو راه نتنش
که اشارات ضرررسان امید روی همه را جمع میکنم میروم. گپ نیست. اکا وطن دی بله در وطنم در کی دروین در بلوگی روی در لنگری روی کنیم میکنم ویدیو در براش. خب جوی زفرشون آب برآوردی چشم سر. فهمو اکا با دیدی در یگانجا دیل شیعتی کف کشودی نداری اکا چی؟ اکا با دیدی در یگانجا دیل نیتی کفه کشودی نداری دارم انشاءالله روم انشاءالله میکشیم. سلام اینوین بچه های شورازم مردم شورا زنده باشین. سلام علیکم و علیکم السلام. سلام علیکم کور نیستی نه خانه دام قشلاق ده. ای چوقایشه چند قدری چوقایشه سنتری وحدت ما در قشلاق ما در تایی که طرف سیمیگنج فهمیده باشی. من همون سیمیگنجم. شما ای وحدت این که همون دزد خدا زده جای شما های دزد پر رای جو گناه نداره ایجا. دزد میتونه ای لبوی جو باشه. دزد اکا قرطابخانه کشو تاجیکستان با انشاءالله. ای بالجوان سلام به شما اسماعیل شهیدی باباخان زنده باشین. مردم شهیدی باباخان مردم خمسنگیر سلام اینوین بچه های لکوکوز بچه های لکوکوزش کجا باشه. ای بالجوان سلام به شما اسماعیل شهیدی باباخان مردم شهیدی باباخان سلامت. و ای بچه های کلوب اکا مردم کلوب زنده باشین. سلام اسماعیل قشلاق خوبه یا بزیب کو معلومات من خانه خرم خانه شهر خرین برادر کوشش کنین همه وقت ای مرکز خانه خرین. ما همه جیم چی؟ یک سخن که ما همه جیم دستگیری میگیریم. ما بچه های سنت پتربورگ مکه انشاءالله رویم ساق سلامت رسیم انشاءالله میشه برادر. از نام شیر بچه های واسه اسماعیل تاجیک با پیش سلامت باشه. اکا اسماعیل سلام علیکم سوز سلامتی خوبه میشه رحمت سوز تین برادر شما سوزی خوبی. همین ستاتیستیکای یوتیوب دیدم 70% تماشابینای شبکه اسماعیل تاجیک در کانال من پادپیساتسا کردگی نیستن. این تماشابینایی که تماشا میکنن ویدیوهای من همه روزه ویدیوهای من میبروه تماشا میکنن پرسموتر میگیره سوزه همش نه که پادپیساتسا کردگی نیستن. ای چی حساب باشم این ای کجا باشی زنده باشی. سامی گلاونی ردنای همین محمدی ریمبو در پیتیره. محمدی ریمبو رو نمیدونم برادر جان. محمدی ریمبو محمدی فیضاباتی رو میگی در پیتیره. اینا ما یکتش زنده باشین. بچه های سیمیگان با پیش اکم و مردم عدلی مکه جان با پیش زنده باشی. مردم عدلی بوداپشتskaya улица санкт петербург کافه قصابخانه لازم غیر شاورما دیگه هیچی نیست. سلام بچه های تباشر بوداپشت کی کجا ده باشه این انشاءالله میره میبینیم جانم. ای بچه سلام چی خیر نفهمیدی ما میره چی را نفهمیدی برادر جان. سلامت باشی. تلفن قشلاقی مولا دولت دوری تلفن قشلاقی مولا دولت کی باشه اینا پادپیساتسا کردن. زنده باشین. نرکلای برات سلام ای بچه های لوکان مردم لوکان زنده باشین. سلام اینوین بچه های وود قشلاق کجا باشه این. سلام ای پراوده مردم پراوده زنده باشین. گوشتین تماشا رفته بدی. سلام بچه های جلیکول زنده نه نرفتم گوشتین یگانجا تماشا. ای من برادر کار دارم نرفتم یگانجا. فایرادم کار ابدن گفتم نمیتونم رفتم. من پادپیسکا کردگی نیستم لیک تماشا میکنم برات همه ویدیوتا. انا می چیز من حیرانم مخی برای چی پادپیساتسا نمیکنن. ویدیو را همش تماشا کردگی نه که پادپیس چیکامای вообще پادپیس چیکامای ویدیو просмотр روش ورودی نرمال یعنی همشون
барои чӣ ҳамин статистикаи ютуба тамошо кардам, пати ҳаромхӯр нависондаи ранги сагои булдоқӣ шида. хайни мина чӣ гума номша Кристиано Роналдо муда, ин номи отатай наик монетон чӣ баъ мара намехони хондесам ку қалақи лаққаи узбаки ҷугии чӣ ту ман алҳамдулилло тоҷикум бародар ты худат ки ойликот кам мешаванд. салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Салом ба халқи навбаҳор, мардуми навбаҳор зинда бошед. Ака Тоҷикистон рафтӣ, мо мегӣ талхак худесем. Хе биё як чанг шонку ака қурутову безеб шидай. Ака маззаҳои ошам дига шидай рафтагид ака. Иншааллоҳ мерам ака, иншааллоҳ мерам. Чӯ аб дига шидай? Е бача ҳама бачаҳо таъриф мекунанд чихе? Файзобод FM мешиносӣ ё мешиносум? Аҳамият наде. Салом ай бачаҳои панҷ ака Исмоил. Бачаҳои панҷ зинда бошен. Коме чизе безеб менависа оқи падара. Ака Исмоил ватан ганда гармай. Бале, салом алейкум акои Ҷунайдло сози саломатит хубай чӣ аҳвол дорӣ? Агар фаришта ҳам бошӣ меганад зинда бошӣ. Ай Метро Дибенко. Метро Дибенко салому алейкум меҷон умед зинда бошӣ бародар. Барое ки каждый минут лайк мон намегем. Эфира мекишем бародаро. Хайрхуш мекунем, эфира мекишем. Панотон ба худо. Салом ҷаннати рӯи замин хоҳӣ ба Файзобод биё. Кай омадани? Иншааллоҳ мерам бародарҷон. Брат неким афгор метоби бефарам вақти кору бор бисёр ай бовар ки бародар ҳар хела мурға аҳамият наде. Гап нест. Брат неким афгор метоби неста. Ака Исмоил подписация куҷо дай ки бизанем? Ҳамун рӯи канали ман дадро ҳам хе подписация нишон додагай. Исмоил сози хуби кросоза хо. Меша Марьям СТВ салом алейкум. Сози хуби яфай Марьям. Салом алейкум ака буги ватан чихе буд? Ватан тенҷа. Худут буди ака сиёсат чон мекади ош маззаш маззи пешина нест. Метро Александр ба пеш. Рӯи экрана ду бор зани лайк мешанависа. Ҳамун братам Файзобод фильм ҳофизшон приколӣ мекунанд. Шаббахайра бухон нависонда. Додари ҳаремзодаҳоро насиҳат кардан бефоида аст. Салом алейкум ай бачаҳои 102 микрорайон Чокати Шеринар Қуртов зур гашт. Гузашт гап нест, саломат бошед. Салом аз он бачаҳои Шарики Ваҳдат. Шарики Ваҳдат зинда бошем бародар. Эҳтиёт кун ако, чой бисёр нахӯр. Шавда вазъият чепе меша. Гап нест. Ти тоҷик бародар бик бахшиш лишни гап зада бошем. Оту дуромади қадар ҳақорат накардӣ мана. Саломат бошем. Як намуд сурх шудай. Охи сӯхтам афтоб сурх. Ман худам зардина, он хе сафедпӯстум гармида сирх мешам. Месӯзум сирх мешам. Ай бачаҳои Вутунқайлон. Киҷои Вутунқайлонош? Ака Исмоил мана нашинохтӣ, ман подписчикотем. Ман бачама гум кардам, видео карди Бадриддин Одинаев. Саломат бошӣ, неки нашинохтам бародарҷон. Мардуми Файзобод подписация кунен, чанд бор шид. Меша раҳмат, ман ҳам соз ватан рафта омадам. Беҳтарин. Салом айноми Бахтовар. Кадом Бахтовар боша? Аюб Аминов. Салом ака сози хуби Питер ба пеш Метро Приморский. Метро Приморский зинда бошен. Худу тоқа сози ака. Алҳамдулилло меша созум. Яуда резида худу тоқа сози ака. Меша созум бародар оши бепул мефора. Бачи бане бачаҳо ғончӣ, мардуми ғончӣ зинда бошен. Саломи гарми Фархорӣ. Саломи гарми Симиганҷӣ. Салом Исмоил, сози хуби брат омади Питер ё ки олям дар ватани? Дар ватанам бародар. Роҳатӣ дурай братанай шумо. Не оқа дур нестай.
салом алейкум айсор ва алейкум бассалом мардуми сор сӯзин ака як чи таи хунда одих кади ака и бега таги хунда буди сурх шуди вақта не таги хунда набудам кор бори хона просто офтоб гармай месӯзона иншаллоҳ ака як чи таи хунда одих таи хунда надромадам меҳмонӣ мебиёӣ киҷо меҳмонӣ равм бародар ты рангам ташриф меҳмонӣ файродка реси мега хона биё мега ку мега хона киҷо қати рав мега ва хонара чӯ мекунӣ мега ин та омадам беги ку ты рангам хеле меҳмонӣ даъватка реси киҷо мегӯ мега та омадам беги чё мекунӣ рара бахтовари правдагӣ зинда бошӣ брат ҳар куҷое бошӣ худованд нигаҳбон саломат бошӣ ака метро дибенко чӣ хел метро приморский бирем яъне ай дибенко фуромадан бо кадомаш савор шем ай метрои дибенко кадом линия буд дурӯғ мегӣ таги қуми симиганҷ будӣ не нарафтам бешух таги қум баса қурбоншаҳидира ёфт каден радной омад барабана 40 сол набуд ку мерава иншааллоҳ рӯзои наздик чӣ ба паталок пастай брат хонаҳои қадимаи барои авай короче хонаҳои қадимаи боло хеле чӯҳои саюзӣ будам хеле буд чиза дагим айтавш вагонка бобои қанда мебини амирӯзо не ман бобои қанда вообще надидам хелаш як сол шуд дидам бобои қанда дидаги нестим ман ҳамо ай питер омад баъди авай дидагиш нестим вообще исмоил моро бахшӣ бародар ай сағираҳои вор закон москваем биё мемонӣ ман ҳамин тубори вор законора ку дар рӯшон туф карагим наход сағири вор закон дуроя ҳақорат нависонад хитона вор закон мегирен ам вор закона чӣ ай худаш намедонен боба мана шумо вор закону боба мана шумо хитон улични мегирен хитона ҳамин наход сағираи улични дуроя дар эфири ҳақорат кунад якумш сағираҳои улични вақт намеёванд дуроянд дар эфиро суҳбат карданд дуюмаш ки сағирача ҳамунҷо дам чойники чой дар пештай бале ҳамкурс чӣ хели шеринар салом алейкум ва алейкум ассалом мешава раҳмат состенҷ салом алейкум исмоил брат як бор шоразман навор бикун илтимос нарафтам тарафи шоразм дибенко линия 4 метро 4 линия ака мо дар линияи 3 бародарҷон баъди василастровский ай салом алейкум ин касе ҳастан овоз надорам см шарипов худашро король ютуб эълон карда шумо чӣ фикр доред ҳичи фикр надорам ман мегӯм рав бародар кори хитака айқафои королу айқафои вазиру айқафои муовинош мегарди охи мирзоалиев хайрдин охи вай корол эълон кардаи хича тида чӣ тида ягон фоида набоша тида ягон плюс набоша рав бародар айқафои як кору бору зиндагӣ чо мекунӣ ҳамин гуфтию гапои ачӯра гирифтай гаштай кофта салом алейкум وعلیکم السلام овозот наомадаеста будуғотӣ оли ин асос шуд гап зан бародар гӯш дорам акам бародар ҳозир нарафтай рӯзои наздик мерава иншааллоҳ ҳамона биниш хубай бобой гап зан бародар гӯш дорам чога е бачадаги ҷои дар тоҷикистон туғури радной исмоил бале дар тоҷикистон тоҷикистон чхела оддих алҳамдулиллаҳ ҳама соза бас село чӣ хел билем ака табедон чӣ хели гуфтесай краси село чӣ хел бирем ака татаебедоборум нафаҳмидам бародар чӣ нависондагӣ газам бародар гӯш дорам чӣ буд бародар бачаҳои қалаи нав зинда бошед ҷои гап зади зинда бошед исмоил пагоя одам хондан дар кор меган
اون یادم رفت استای چی یکه برومد کو کی چی میشه و کی میکنه اهمیت ندادیم. اسماعیل پگاه یا آدم خوندم. هی برادر تو مستی چی خیلی خوندن چی هستی برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همه اون نفرایی که سلام نرسوندین و علیکم بر سلام. اون نفرایی که سلامتی خواستین سلامت باشین همتون. بیلال بابا مرادوف گرانیتسا دا احوال چخیلا کی میدونه چند روز میمونی وجده اون کسی دونه جواب چیه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکا اسماعیل سوزی اکا تینجی اکا میشه رحمت سوستین چوچی کلوبی را دعوت نمیکنی اشنا چی دعوتش کنم من. اکا اسماعیل جان عزیز شما الحمدلله میشه سربون جان سوستین برادر خود سوستینجی به کدمن به بیل بخونشون به کدمن با بیل بخونشون او چخه میگن خوندن تو مستی چی تیه چیزی میگی بابای قان چید میشه براتن هیچ نمیشه برادر الحمدلله و علیکم. سلام اکنه که یوتیوبش کف کدی برای همی تورما برامده گیره. ما یا وقتا پوتین پراوژن میکردیم بعد ای کار رفتیم برادر سالای 10,000 کار میکردیم. سلام علیکم اکا خودت گفتی کانال بفروشو بس فکر بلوگری را بای فکر کردیسی وای دیگری کانالم بود اکا اسماعیل نومیروی خوری صلاح نمیدونی نه برادر هم برادر قربان شهیدی را 40 سال نبودم او را یک پیشوازگیری شد آخه برادر من کار بارم به حد بسیار نمیتونم رفته و پیشوازگیری یک وقتی اوجا رفته ندارم برادر. اسماعیل همه شما را چی به این قد اشنا میکنن همه آدم ها ورادی بچه نه سلامت باشی نه که نمیدونم کم دشنا میکنم کو رید که یگون رید که دشنا میکنه تمام. خب بکه اسماعیل طرفی ما مهمانی بیاین طرفی بیلزینش که جای. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر در کار برادر رسول خدا در کارات برادر سلامت باشه رحمت زنده باشین. فروختی کانال اکا بله او کانال فروختم برادر. اسماعیل در گپ نمیستی در کدام گپم ژرک وارتانیک در کدام گپم در تاجیکستان آشنا یک کتابخانه نمیکشه رد نمید آخه در تاجیکستان برادر جان میشه انشاءالله میشه همش در تاجیکستان. اسماعیل اکا جواب احمق کوتاه دشنام نکن بسیار وقت نمیتی. سلام اکا و علیکم السلام ساز خوبی انشاءالله الحمدلله میشه رحمت. سلام از شرطوس کی اکای بهادر من بهادر نام ندارم من اسماعیل نام دارم قرطاب عکسش ده نه ولی گفتی کسلی ها را میخونم که نه تو مستی کدام قطی پوتت کرگی برادر کام شقورت میکنه اق پدر نکه با پیش. سلام ساز خوبی سلامت خوبه میشه رحمت ساستین برادرای که سلام نایساندسین و علیکم بر سلام. سلام ساز خوبی میشه رحمت ساستین گفتی کس اسماعیل نامی فرزند ابراهیم شبت خوش خدا نگهبان سلامت باشه. هزار رحمت برادر خوش آمدین نفرایی که خواب روی رفتین شب بخیر کیسین الان نگهبان تا اکا اسماعیل چخیر گرانی سگذاری میگون کسا تفسیر نمیتی ای کدام شهر برادر زال میری کچاک میتوی کچاک چی هم از جیر ای برادر ای دستی فربهی را دفاس کشیده نمیتوی چی خیلی کچاک اکا اسماعیل سیب خورده گشت یعنی اینه که سیب همی سال راحت قطی زده یکی سیب یکی تربوز خربوز اکا حوزی در کجای دستی میگن در وحده 40 ساله مرده که ترمش دگی هم معلومات چی معلومات بیتون برادر چی معلومات بود در همون ویدیو دادگیم
حاجی چی به ترا ای قغم میتن نمیدونم آخه برای چی من قغم میتین همه ده سوال برای چی من ای قغم میتین جواب تین سواله ای برادرم سوال به موری داد لایک هموندم راد زنده باشی شهر چیلیابینسک ай Челябинск билет гир лучи самолет қатия Челябинск акай кия номрои ватсапи корхонаи ман да нависам додар магазин номрои ҳама мошинаро метията бародар ман ҳозир худам тоҷикистонум додарам дар Россия ҳам додарам пурс ҳама номроро метията мардуми Косим чи шабтон бахайр зинда бошен машаалло акай Исмоил худат беҳтарин блогере ки дашном намекунӣ чойхонаро маҳкам кардӣ не маҳкам накардам соза ҳамаси чой бобогӣ зур хо бародар Исмоил зинда бошен чой ови чашмаи ҳам бомазза менӯшӣ раднум чой ба ови чашмаи назарҳандӣ ҳамидем ови ватан маззаш дигар чое ки дар ватан мехӯрӣ ба ови ватан ови чашма кадӣ ина маззаш дигар дар Москва ягон проблема дошта бошӣ номи мара гап зана таслиқои корта буд мекунанд бачаҳои со чёрни рука ака мега гум шав ҳаминҷа ту ношикрида ки боба мана кор буд ку акай ҳамин пешвозгирӣ камера кун илтимос вақт надорам бародарҷон рафтани уҷо ай кафтархонаи шам салом мардуми кафтархона салом алейкум ака зинда боша ака Исмоил назар ҳарду тағам набоша ака саломат бошен ака Исмоил ака як савол тиём мара штраф 5000 када будам наспоридам мигратсионкам буд чизаге чокунум ака анамо штрафа спор бародар киёзи ҳамо штрафа ҳамаш буромадасия нависон сағира аввал як хелак буди оз дӯст дошти чӣ хелак будам ба худо мара ҳар вақте дар ватан бошам чой менӯшам ай ташнагимро намешкунам бисёр чой нахӯр бисёр маззат мегиреза чӣ ба чердака кай мезани биём задестам қариб будуш кардам бародар душанбе питер мешавад шумо гирем билет мегуфтем бале мешава бародар ака ягон чира аксия намети кафеда любой чиз аксия ина шуд ай пагаҳ иншаалло аксия мекунам ҳама чира коғаз шапарт уфтум ака чӣ хел месупорем ана меша ман намедонам лекин муштарии муҳтарам санаи истифодаи бастаи интернети 10 гигабайт дидӣ ҳеҷ чизи ман дар смс омадаи ки чим чизе тамом шудеса дар син кардам коғаз шапартум ака от Азарбайҷана салам во мардуми Озарбойҷон салом алейкум брат созе меша раҳмат состен шумо созен хубен Владимир Гариникин салом алейкум брат ва алейкум ассалом состен госпоста дро госпосташ чи госпошта дро чӣ ба ту дар пеши лангари хоҳарои миллата таҳқир мекард ҳичи намегиша кира таҳқир карда анас дӯстов кира таҳқир кара чира таҳқир кара ака кай сар мети аксия иншаалло спорт штраф ака Исмоил салом алейкум салом брат ай куҷо меш таҷикира шаҳри ваҳдат ай деҳаси меган ака Исмоил питера ягон кори ти хей бедокумент нест бирем рости гап намедонам ман дар тоҷикистонам ҳозир бародар ман брат русӣ тоҷикум зинда бошӣ сари дег да сахти ака Исмоила не беҳа бовар кун паҳлавонум медал гирифтагим ай сари дег медал гирифтагим ай хурдан ҳаста ягон одами хурданда қатиш спорт кунем сари як тавақ қуртовда мусобиқа кунем ҳастаям хеле ҳамин мегум ҳозирам ҳамин то Россия рам як мусобиқа ташкил кунам мусобиқаи сари тавақ чӣ хела як мусобиқа кунем сари тавақ бисёрхӯрак кадом мемебурад хурдагишам бепул бо плюс ягон призи дигар розия ҳамин идея чӣ хела охи ҳамин идея да чӣ хел розиам бо ози сразу кафедоро идея мана меди занозӣ надӯзе идеяи мана идеяи мана
من خودم میکنم میکارو انشاءالله رام اسماعیل دستاداباد سلام مسابقه سری طبق نام میشه شوراندازی بس کنه برادرو اسماعیل دستاداباد نه در پیتر من کار کردگی نه دستاداباد کار کردگی نیستم برادر جان قتل انگاری مسابقه نمیکنی آشنا چی مسابقه ها روزیم وارغی مرغی اسماعیل چه خیلی مرغم مای استغفرالله گو این یادم دامون مرغ خیال کردم نخو مرغ پاچنی من باشه مرغ چنی من باشه و اکراچکا میشه اسماعیل پاتساناکی یوونی را یفتن ترما ده یفتن شای ترما سلام علیکم و رحمت الله اکا اسماعیل بلیت چانس مای نشاتی بلیت برادرو در واتساپ من نویسونه نرخوی بلیت همشه گام میزنن در کیچوی پیتر بودی در مترو پریمورسکی ژلезноводск 68 سلام علیکم اکا نمره خطا کجای یا خدمت بده که در ویدیوم نمره ما سایدرو ببینین نشد граница документ буд шудагия чӣ советиюм бародар рав граница гузар охи сари табақи модарӣ бале ака рубл кай баланд меша намедонам бародарҷон тоҷики хидмонай кӣ боша ҳами дафъа биё ҳами бозира кун қулита нишон метӣ қай ман қил ман қишлоқӣ ҳами қил маънои қишлоқиро дар назар дорӣ ман сағираи қишлоқам чӣ гуфтанӣ چی پرابلم قطعی شیشتگی بدای خواه قطعی وای از نشه مرغ چو اسمه هسته بچه تلمون سلام علیکم اکا چوه اما اتوی دودستای چوه همه را اتوی دودستای ای چی مورا نه جواب دودستم همه را جواب دودستم جوی ما دا بدی کو بعدی واسیلی استروسکی بابا همین بعدی واسیل استروسکی پریمورسکی دام همونجا دام مخی ака исмоил дору ир ба устогӣ айдаст мегӣ кору бордам бале мебиё ака исмоил омадану да нос биёр ман нос намебарам бародар мана як солам қад зора караган нос баргуфтагим ки не ман намебарам нос қишлоқа ки ман бӯи чапотӣ дорам қишлоқа ки ман бӯи чапотӣ дорам ширини ширини тӯтӣ дорам номером дар видеоам аст ака исмоил зиман ранҷидаи не наранҷидам аишка салом айноми мардуми ҳисор зинда боше ака исмоил дам кадаги чӣ о дам кадам иҷа бозӣ бнх x6 чӣ нависонда иҷа мо мусобиқаи сари тавақа интизорем радо бача гап нест иншолло равем мусобиқаро ташкил мекунем исмоил ҳози ман дар бишкекм файрод кунам намиёӣ як қуртов кунӣ бихӯрем ҳамин одам девона боша ҳамин человек справедливи нависондагӣ ранги ини хеле ҳото гав задаси гапот ранги медонӣ чӣ хеле одамои девонаай ку девона бо нависонда наметавонад девона не ранги галубоё нависондаси чӣ хеле нависондаси салом айноми ғоибчаи тучкова ака исмоил зиман ранҷидаӣ не наранҷидам дар эфир комментария мехонам мега биё хоҳара ман дабте мега бо фалон бемардон мега чӣ ҳақоратои миллата ба ура ягон бозича ҳар каса мега хай ҳақоратш мекунам ба дар ҷавоб ҳамун гапҳоро мега охи ҳақоратш мекунам ҳамин ҳақорат накунанша намега ҳамин манам ҳақорат кунам сара вайрон кунам мегӯм исмоил ҷамшеди кадуро мешиноси ҳамун ҷотон кӣ боша ҷамшеди каду не ҷамшеди каду намешиносум аҷамон исмоил патсан чӣ хеле майли ман патсан созам ҳамин мана ба ҳамин фарбегиву бузбалагим патсан ки ҳисоб кунӣ чанд сол додан ҳамун патсанаки ёвониро намедонам ози солш надодиан ози дастизоам ака исмоил мара маладес гӯяд шумо маладес салом алейкум иҷа ҳам қимора чӣ не қимор нест иҷа ака билет жуковский душанбе чанд сумай дар ватсапи авиакассаи корхонаи исмоил тоҷик нависонед ҳамаша мегӯяд ака и канала фурӯхт ё не и канала не вай дигари канала буд чива дастсафка заказ кардем наовардан дастсафка кор кара чира дар назар дорӣ ҳемара саломатиёт созай дар ко будӣ дар ҳами тоҷикистонам дар Симиганҷ
ака Исмоил кай омади 10 та кранов чикои башне қуртовда мебарам ба бозед ба гап нест. ака Исмоил чува корои хайра бас кадай. корои хайра бас накардам бародару. 1 сол шуд накардам. бас накардам, не ки 1 сол шуд накардам, ба хотире ки намами сабабоша фаҳмонда будам. раҳмати калон барои хизматҳои мардум. Зинда бошен, саломат бошен. рӯз шамон раднои мусобиқаро ноябрӣ ё декабрӣ дарад гап нест. Исмоил ма дар казанам намеои як қуртов кунӣ. Ту нари ака Исмоил, фақат зиман ранҷидаи нашавам. худша бигӣ чӣ хоҳарша мега. бародар Анас Дӯстов рафт дар ҳамон худшон саволте биё ҳамин дар бори дига одамо дар эфири ман гав назанем бародар. ҳаминҷа бошанд майли гав занем. охи нестанд ҳаминҷа чӣ ғайбат мекунӣ? охи мардакен шумо? нахо мардак ғайбат кара шине. охи я мардаки дигара некем ҳамин сара вайрон мекунӣ. ака Исмоил регар биё ҷои мо да бидай. гап не бизай. исмоил Саид Самира мешиноси? ҷои шумо аст. Саид Самир не намешиносам бародар. наре хона брав дору столови биёр баъди қуртоб мехонӣ. гап неста. носири кадуро мешиноси? Не намешиносам. кияни носири каду? ака Исмоил барои чӣ Россия наомадӣ? хонада кору бор дорам, камтарак корома шава мерам иншалло. эмарак саломи моро алейк бигӣ. ҷавоб додам саломат бошӣ. ва алейкум барсалом. ака Исмоил моро маладес гӯед. шумо маладес. ба худо гапат надорам ака, хизмати мардум да мекунӣ. саломат бош ака Исмоил, алло нигаҳбон. саломат бошед. табақи калон биёр радной ай Тоҷикистон. калони бад бошад табақи чӯбӣ. гап нест. ака колера чанд сол додан медонӣ ака? намедонам рости гап. 9 сол мегану. салом алейкум Исмоил, як бор посредникои ҳарома бугӯ регистратсия фаршивӣ накарда тоҷикои худмонро фиреб кардан. питерда ки ина фаҳмидем посреднико накунен, мардума фиреб накунен. зиман ранҷидаӣ? Не наранҷидам. носир айфириштӣ? Не, ман айфириштӣ намешиносам бишкара бародарҷон. ман айсимиганҷам, айсимиганҷ. бародаро заряд телефони ман камош мондай мемура ҳозӣ. хайрихиш мекунем алло нигаҳбон тон заряд телефони мана 10% монда. чӣ бихай дар эфират медурориш, таҳқир мекуна дар эфират. гузашти ту кадагӣ. Анас ҳақорат мекунанд, баъд дар ҷавоб ҳақорат мекунанд. кадоме ки ҳақорат мекунад, чӣ ба ҳақорат мекунад охи? чӣ хеле ака Исмоил 3 сол набудӣ. тоҷикистон чӣ хел? тоҷикистон беҳтарин шаг. мара мардумсоза хубаям. алҳамдулилло. ака вазъият чӣ хел границада? ман намедонам ҳозир. 80 то инҷа ёзе. накуш. заряд телефону мемура бародарои азиз, заряд телефону мемура ба ҳамин хотир. не хоб нагирифта, бовар кунед заряд телефонам 10% мондаги ҳозир мемура ба ҳамин хотир. ман то ҳамин бучави эфира местум не ки бучит мемура баъд дига панот ба худо ака. саломат ака Исмоил очат пеши. қурбон кия? хоб гирифт Дилшоди Насим Тоҷдинов. чӣ гуфтеста? ин ман нафаҳмидам. Дилшоди Насим Тоҷдинов. ту ки? ту чӣ гуфтеси? ман нафаҳмидам. бадбахти худозда. қиморбозира чӣ гуфтанира? қиморбозира дар борааш гапомо бисёр гуфтагим. салом айлоёб, мара шинохтӣ? олим. оҳо акай олим. исна равлояй, усна равлояй. акай олими лоёвӣ, чӣ хеле сози тенҷи хубӣ? саломатиёт хубае? ҳама тарафа хубӣ? дар ки ҷои чӣ ҳол дорӣ? чӣ кору бурдаӣ? аҳмади бачи Акбархонро мешиносӣ? акмали бачи Акбархона? бале мешиносам акай Акмала. хобут гирифт? не хоб нагирифта. Саидмурод Ғуломов. бале мешиносам акай Акмала, мешиносам. ҳоли меқапумед Исмоил. исмоил ман Файзиддинам Низомов. номери дутори отаи мара Питер биёр мехонам баъди хурд. гап неста. салом алейкум ака Исмоил, ҳамон мардак чӣ хел шуд? кадом мардак? заряд монуш. охи заряд амонам ба дар эфир намешава гавзда. дигароро насиҳат мекуна, уро не мекунам. заряда бизанаш мечаспа мемура охи. муҳриддин заряд мон. хоб
بهترین زنده باشی اکا. شما نیز زنده باشین اکا. خطا نفهم. دلشاد نسیم تاجدین چی گفته سیاق بدبخت؟ چی گپ او نویسندگی تو؟ ای فرشتی کی را میشناسی؟ ای فرشتی راستی ای فرشتی ده سه کس میشناسم. اسماعیل بسش کن برا از جنگ کی خو چخه میچسبه؟ آخی میچسبه. از به من زرنگ میبرم. این زرنگ باورم. بسیار اکم مخلصو برادرو بسیار گفتن اینا زرنگ آوریم. زرنگ آوریمونه که مکی زرنگ یا خیلی موندن در کارایی که نغلطه. هر چیزا که وزبینه در روش مونه. شما در کجای؟ من در تاجیکستان در شلاق سیمیگنج فهمیدگی نمیخواد جو. ما نشناختی. ما امران شهری نوی فهمیدی؟ امران شهری نوی سلامت باشی. چوی نداره؟ اوجا نیسته چود؟ واسکا پریمورسکی. سلام علیکم مردم پریمورسکی. چی حال داره نشن؟ سلام بچه های شهرستان. شهرستان بچه ها زنی همه مردک چی شد؟ همه مردک در روزای نزدیک می بیا خونش می بیا انشالله. اکا یا سوالت بتون چی همه بلوگری یک سال شد کاری خیره بس کده این. آخی گفتم که سبب باشه. اکا زفرچه باید قروتا و گوش کدگی بله کپروک ساز کدن سیل ششتگی را قریب بود شده ها ساز کدن انشالله همه روش آهنای روش را پفتسیم این روز پگه بود میشوه. ای خودمان هم بلوگرها بوده بله. اسماعیل دشمن استغفرالله حقارت نکنیم برادرو. به حقارت نه دشمن حقارت کنیم نه دوستاما. خب سلام اکای اربابی ملنگو ها رو میشناسی کی باشه اسم؟ نه نمیشناسم. زیاده باشی زنده باشی سلامت باشی نه شفیر اکا. نکشتم در کجای اکا؟ در قشلو در سیمیگنج خانه ده. اولش سلام به همه. ما یک وپروس دارم ده همه برات اسماعیل. چی وقت وپروس باشه خلف رحمتالله وپروس تا برات. سلام ده کجای که ده خانه شما چطوری بلوگرین؟ من بلوگری نمی به کانتنت یا بلوگری به معنی یگون کانتنت سوز ندارم. چیزی های پیشم برای ویدیو میکنم اکا منم در آمدم افیرت سببش نمیدونم اکا چاق صحبت گپ چپ پروست صحبت های خلاص یگون گپ زیادی نیسته. اولش سلام به هم. خودت بهترین آدم قطعی همون نکن دیگه افیر شرمنده میکنه آبرو تا پس میکنه ایتن تو استرادت میکنه. قدم قربان شکرها میخورم گوش کده خواندم گوش کردم اکا کا یکاترینبورگ میری. من یکاترینبورگ ورزی نمیدونم پکا نامعلوم. نوروز ملنگوف حیدر ملنگوف اوتشون ستماتولوگ بوده اربابیان نه نمیشناسم. سلام از پنجکینی بوستون باش یادوشی رحمت خدمت تو به خط تاجیک میکنی. سلامت باشه مردم پنجکین زنده باشه. سلام اکا اوز یخشیمس رحمت برادر رحمت. ای کجای سیمیگنج؟ ای سیمیگنج خودش قرطابخانه کار کرده سه بله کار کرده سه برادر سخنات خوب است. سلامت باشی. فرخور میخون بیو مهمونی بیو اکا نصیب انشالله. چی با براد و یا دیگر سپورت میکنه براد مو کدام تونو باور کنیم یگان تمانه برادر همی تونی یگان تمانه باور نکه برادر. رو قفا یک کار برد زندگی خود چاو. من هم دروغ میگم دیگه هم دروغ میگه دیگه و دیگه هم دروغ میگه تو خود هم تماشا اینی آدم تو تماشا کرسی کو ترم
بعضی جاش میبیاد دروغ میگی. برای همین برادر خیزه پس یک کار بوری خودت شو، یک هیچ کشوی نکن. گفتی هم گپو یگان کار خیر باشه دستگیری کن، کار خیر نباشد لوچی رو قفا یک کار بوری خودت شو میلیون بروی خوبه تد چی برد. و 146 نفر همه جاین حاضر. یک رولی که دیدم یک زنی مهاجر با فرزندش لیچنی در کار. همه افیرنگی و میتونین همه پدا خطیه 500 روبلی پرتوین التماس که او زنن اکا افیر آجوگاتین. راستی گپ من ازبکی رو نمیفهمم. اکا در وطن چی کارایی؟ در وطن هیچی خانه در کار بوره قفای کار بوری خانه برادر بود میکنیم انشاءالله روزای نزدیک میرم. امردین دکتر رو میشناسی؟ بله میشناسم. اکمل سیمیگان در قربان خوندگی از خانه ما بود. مردم سیمیگانش خوبن، سلامت باشی. بله میشناسم اکمل. بیا با پنجکین مهمانداری کنیم برای سلامت باشی، زنده باشی. تولد چنده؟ 1993 برادر، تولدم 1993. سلام از دوستی جلیکو، زنده باشی. من 1993 تولدم، لیکن 1992 قطعی مکتب خوندگیم. همسنفم هم 1992. لنگری قطعی اسم کای اپتیمیزاسیا میدارونی ثواب میگیرد. نمیشم و رو اپتیمیزاسیا کرد. من چند بار پاپرو باید کردم نشد. کپرو که پیش خونه عبدالصمد ساز کردن قریب. نسیم میشناسی؟ یا فرشی میشناسم نسیم ها؟ نمیشناسم. من هم پروست دیدم. زنده باشی. سلام علیکم همه کسا. یک صلوات میکنم. من خیر کردم. این خیر نیست. این لایک جمع چقدی از یک خیر میکنن بعد 1000 ویدیو میکنن که من خیر کردم. این خیر نیست. این لایک جمع میکنن. خیر گفتگن که هم آشکارا کن هم پنهان فرق نداره. خیر آشکارا کردنش هم ثواب داره انشالله و ثوابش الله خودش میتیه. یگان تیمون نمیدونه خیری کدوم ما قبول میشه و خیری کدوم نه. این گپا را پیش خودتون گاو نزنید. خیر نمیشود کی میدونی خیر میشه یا نمیشه؟ خیر الله خودش قبول میکنه. اگر که گفتی گپا بدجایی پنهانی رم که بری او نه که سببش مقصد دیگه چی باشه و الله خودش. دلشاد نمیدونم کی قدر پدر نعلت ترین نکن کی دلشاد کی را گفته آزی محکم کمتر پرت افتمان شما خیلی یادداشت کنه. ما نمیدونیم اخو ویدیو رو دیدیم ما ندیدیم اخو ما کجا میدونیم کدام ویدیو را گذاشتی درباره کدام ویدیو گذاشتی. بابای قن اجای شما نه اجای ما نیست. باشی پروان زنده باشی بهترین سلامت باشی. خب اش با خونه دارین میریم خوب میریم انشاء سلام ای پیتر مردمی پیتر زنده باشه. نه بابای خند در جای ما انگلستان راست میگی. بابای خان همون طرفه اسم شریف فقط لنگری آشتی درون سوال میگیری. خب سوید ندارین؟ داریم سوید. همین سوید نیست چیه عجیب خیلی گامزه. سوید داریم؟ سوید ندارین؟ سلام علیکم براد. و علیکم السلام برام. سلام علیکم براد. و علیکم السلام. سلام بچه‌های خیرخون سلامت باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم خوبت تیورمای نوسیبیر سلام گفتسن. بچه‌های زندان سلامت باشین. همتون سلام میرسونم. الله ساق سلامت و هر چیز زودتر برآمدن نصیبتون گردونه و ساق سلامت به نزد پدر و مادر آمدن هم نصیبتون گردونه و هر گناه قطعی کردگین و شیشتگین چی به گناه و چی به گناه خداوند این زندان شتگیتون او روزای وزبینه که در زندان گذروندگین سبب آمرزش گناهتان شده و الله صبرتان تیه. همه مهم خداوند صبرتان تیه در آینده ساق سلامت برویم با و سبب اصلاحتان شده همین شتگیتان. کانال فروشی در دارم توب در کار نیست؟ نه. سلام علیکم و علیکم السلام. آمین اکا اسماعیل قرضدارا دادن قرض نه نداد. یعنی قرضدارا رو نگو قرضدارا رو نگو که همین نو همین قرضدارا ایادم برو آمدن با ایادم رسوندی با سرم در خوریدن زد. همین نامی قرضم میفهمم سرم در خوریدن میزنم.
این قرضدارا پولا را دادن حیاتشون برو آمده، حیاتشون برو آمده که ای من پول گرفتگیام باید پولای من گردانم. اکید نمیشده آخر تا آخر همی صورتاشون میبرورم در اینترنت ها میپرتم شرمنده شون میکنم چی. اکا اسماعیل آمین آمین مایل در پناه الله باشین کسا آمین. ای قرضدار قرضت را بیار که آرامی جانم میرود، آن قرض که از من گرفتی با دلستانم میرود. من قرض دادم به تو به پول ماندم اکنون، ای قرضدار قرضم را بیار. نویسنده سلام علیکم برادر ببخشم با انا میگه پدک ببخشم میگی بابا یو قرض کردن گیرن ما بخشیدن گیریم آخی. نه ایتری صورت هیچ کرنه برور دوست با خودشون عقل میکنن. خیلی برور فیرتده سلامت باشین سقطه بگی شیری نر آرام باش. سلام علیکم سازه خوبین هم کسی اسمالی اردم میکنین زنده باشین. چی اردم؟ ای قرضتا تی دیدگی هم باید گفتی یک کس پریفراتر مونده زلاک چی شد هیچی نه اومد راستی گفت پریفراترش و ایرانه بده فریو کردن سخت فریو کرد تاجیکی خود بنای خرد چی کارش کنیم. اسماعیل قرض میگن سرشوی دیده زده سلام علیکم اسماعیل خواه نداری براده خواه ندارم ای بای چیه یکه اسماعیلی خودت ورم کرای کو کمتر دیتا کن مشقم نکدی اگر ما با امیدی ختم اکا ای گاوزن پیتر خطی کو بسا یکو دیتا میکنیم اسماعیل با انشاءالله راون پیتر همی خیلی نیت دارم انشاءالله راون پیتر برادر مشق سر میکنم دیتا میکنم زال میرم هر بگم مشق میرم انشاءالله ای پای خراشوی میکشیم که این فربه جورا دو پلا کوری نبوده دو پلا مولی نبوده باور که کوری فیزیکی کردن نمیشه دیگه. این بالای کریشه میبرم دو بار بالای دیوال میبرم میفرم که نفس میگیره گرمی ایس با کار میکنی که این فربه جورا مولی نبوده باور که همین میفورید ما فربه باشم هم خیلی اول همین خیلی فربه میفورید ما فربه باشم وزیران اینجا دیگه همین کدوم خراب ای که ارزوی فربه شوی نکنین باور کنین. خیر الحمدلله اسماعیل خیرسا قرضدار کن در جنگل سرتی خیرسا قرضدار میکنین در جنگل سر میتید پول تنه بیاره دیگه چیکار میکنین 120 کیلوگرم در پروستا پوفک نه 120 کیلو نیستم برادر 120 کیلو نیستم خراب من 99 کیلو ای کاش ما فربه باشم ای نه براد فربه کار نیسته ورزش نکنی پیتر براد شویا بزن اسماعیل پدیز ریمون کدگی بله پدیز ریمون کردگیم. خب فربه برای گوسفند بله ای گفتی که زرعتکه کم بس میکنی ترانسلیتر رفتم زرعتکه واردم ای برادری نه رفتم زرعتنیک ما وارم تلفن ما زرعت دموندم نه که ما لیم امو در دلمون دای قلنفور تیزک نیاوردیم قطع قروتاب آخ قلنفور تیزک برادر سیزن قلنفور تیزک در بیاخی او وقتی که خود آمدی وقت قلنفور تیزک قیمت بود اکا اسماعیل پدر مصفیدم بوزبالای خودت واری زنده باشیم برادر. اسماعیل چول داره میشه الحمدلله سوز در اسکر ریمون کدگی نه در وسیلسروز کرگی نیستم خراب نمیشی نه میشم انشاءالله خراب میشم انشاءالله یک دیتا کنم یک فیزیکی کار مشق کنم انشاءالله خراب میشم این مو نو فربه شدگی می تیز ولی او خیلی جیر
گوش قطعی تبدیل یافتگی نیست. من 19 نفر بشگیم امید 1 سال شد 1.5 سال شد. من پیش خیلی بد نبودم. پیش فیزیکی کار میکردم، استوگی سترویکای سوسو کار میکردم، نرمالی بود تنو توشو بویسم. دوزی فربه بد شدم. همین 1 سال آخر فربه بد شدم. الحمدلله دارم. بله احمد جان دارم الحمدلله. همین سال نیت دارم میگم رام پیتر یک کارتای زاو گیرم و برام مشق کنم کم کم. اسماعیل اکا نرمالی خرابی چی میکنی رنگی وشیل که اسماعیل بای خوبی میشه الحمدلله. من اوقف حربه بد نیستم. اکا گویی که اینجا آدمی از 120 کیلو نیستم. من از 120 کیلو نیستم. 103 کیلو بودم. روسیه تاجیکستان آمدنم ده 103 کیلو بودم. حاضی 99 کیلو شدم. 98 99 کیلو شدم. ای سپس با بوی خوراکه گرد تمام گردید. اکی بعد وقت شید نویس در واتساپ گپ نیست انشالله. پیش خراب بودینه که وقتی که بچه ها که وحدتی قطعی بودی. کی را میگفته باشه بچه ها که وحدتی کی باشه؟ بچه های وحدت قطعی بودی. ایمون صدردینف جمشید حمزه یعقوب نه نمیشناسم برات. تو کدام قطعی برادر خط وای کرگی اشکا کرگی منم 80 کیلو کن خطا نرماله. پیش 75 کیلو بود وزنم. 75 کیلو همین قدیما یک 75 یک 75 یک 80 همین خیلی همین کارچه همین 80 75 نرماله. همین 6 7 ماه پیش سوز چوب تورنگ بودی اخی جان. سوز چوب تورنگ نگه گپای چیست قشلاقی زدیدم را سوز چوب تورنگ تیمه را دیگر کنین افیر مزه نکر گپ نیست. چی تیمه دا گپ زنیم برادر؟ اسماعیل ریشتا گرفته یا گرفتی از برای الله راست بگو. گرفتم برادر 2 کرات 3 کرات چیز میگیرم شه. نکه ماشینکه قطعی گرفته شم 2 3 کرات چیز میگیرم. دامو روسیه گرفته بودم کو. دامو روسیه 2 3 کرات گرفته بودم شه. ریشم هم ریخته و ریشی پیشینه نیست دیگه. ریشه توبت کردن در کره. ریشه دیدین چی ریخته؟ هر جا داغ خیلی ریخته. هر جا سفید شده. اینا توبت کردن در کره. براتن فربه شده بزیم. بله ریشی درازی خشلو بود. اول ریشم قاس بود. استوستا تنوی کشیده رفت. اکاز سوزی زورمی تینجی سلامتی خوب همه تینج الحمدلله میشه. در تاجیکستان بله در تاجیکستان برادر. در روسیه ریش داشتی برای نه گرفته بودم. در امور روسیه هم داشتم ها سالای پیش ریش داشتم گرفته بودم. چند بار شد میگیرم شه. اکا باید درد دیگه امو گیتار اشخانه را ساز کنیتون. گیتار را فروختن و گیتار ای دودارم بود گرفتن بردن دفع کردن گیتار را. شگری گیتارشون اسماعیل یک کتج برداشتن در کار طرفی رودکی در این برای تو خوبه روغن تنت مترو گپ نیست. کتج چی خیلی ای می برداریمش پرابلم نه. اکا اسماعیل خرده سوار شدگی علف می آورد. ای هم خرسواری کرگیم کی برادر ای کودکیم گفتی او گپا کی در روز 4 ریس همین زمینای اون طرف اون سراغ میگن می رفتیم همونجا 4 ریس 3 ریس 4 ریس سیزم علف می گرفت می آوردم. شوا می خستیم کوه چی می رفتیم کیسه داره نامدارا هم کومون هزم دا می رفتیم. قطعی بچه های همی کوچه می رفتیم شوانا هزم می زدیم سحر قطعی بار میکریم می خستیم می اومدیم. خرسواری بیزار شدیم. صغیری قشلاق چخیر بخر و گم نمیشه در قشلاق. اکا اسماعیل خر قشلاق دانت نرس التماس قشلاق دانت من خودم صغیری قشلاق چی گفته سایت دیونه چی بهترین زنده باشین. سلام علیکم اکا سازی سلام شیطان نویسنده یادم خودت شیطان. خب سلام از پنجکی نکا در تجکی میشم یا در پیتر من در تجکی موزی رشته. سلام علیکم دو در سوستن جیاد شل داره الحمدلله. سوز اسماعیل تو پتن داری یا پاسپورت داری؟ هیچی. خب دره رامید کجای اربابی میدونی؟ اربابی را میدونم. دره رامید طرف دیگه طرف اربابی در طرف ما های. اربابی هم یک دو خشلاق ما پرونه. این ایروی فربهی میشه و هر خیلی کسل پوستی پیدا میشه. آبی خرون فایدهش
آبی خران چی باشیم؟ قشلاقی گفتی کو؟ و من خودم از قشلاقم چی گفتم؟ قشلاقی پوکافیدگی وی تگپای بزای بسی خیلی ها ما خیلی قشلاقی پوکافیده مایده اسماعیل دارو برای جفت کردن در کار دارو برادر افیر چقدر داریم کدام نفرایی که میخواین در افیر دارین همراه ما صحبت کنین سیلکه افیر در کانال تلگرام اسماعیل توجیک پختگر میدروین همونجا سیلکه افیر ده میدروین صحبت میکنین اسماعیل برادر تو پتن داری یا پاسپورت گفتم برادر نمیتونم هیچی ندارم برادر التماس اکا قطعی همون لنگری دیگه ویدیو نکن دیگه گپای اون میزنه روی انسانگری نیست این لنگری بچه زورای هرچی ننویسین هرچی نگین نبورر اکا کامیوی نصیب انشالله روزای نزدیک میرم سلام علیکم اکا اسماعیل 100 روبل نمیپرته اکا شد یا شاورما خوره من در تاجیکستانم برادر در روسیه بود میبودم با جان دید در تاجیکستانم کارتا پرتا یگان چی ندارم در دستم یک کارتی دوشنبه سیتی دارم که درش پول ندارم سلام برادر مسکو در نمری یگان آسفروش میدونه نه نمیدونم فهمیدون سلامتی خوب سلامت باشین مردم گپی خطونه بزنین قشلاقیان نگین استغفرالله ضررتون که در اخبارات نکن سلام علیکم از اسپیبی از مترو مجدونراد مردم آب حیران خطا شده خران نوشتم رنگل شیر نره کراچی عظیمов عزت کی باشه ای برادر میخواه که همراه ما صحبت کنه خب کراچی یک سوال یک جورا دارم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته از کیو گражданин روسیه هستن چیزی سلام پیش خواهد علیکم. و علیکم السلام سوزی برادر خوبی تنجی میشه شکر اسماعیل. امین تو پتن داری پاسپورت داری که؟ هیچی برادر خیلی مال. ندارم نه پتن دارم نه پاسپورت برادر چی با تنجی به او تنجی بود مثلا آدم گفت کراچی بپرسه. دوستی میدرو میرم میبیم من یگان چی ندارم خیلی سلامت باش. پیش پتن داشتم و زیرا ندارم دیگه خیلی سلامت باش که برای کو. محل سلامت داشت آه اکا بگو. کانال تا فروخته ببرو رکا او نبرو. کانال بود دیگری کانالم بود فروخته بودم آخی اکا قشلاق یورو هرچی گفتیسن هرچی نگیم برادرها چی با هرچی میگن اکا با پیش سلامت باشین ایجادای اصل 63 نفره اصل 63 منین اهمیت نتین گاب نیست مسئله مسابقه را جدی بین ربنای سر طبقه گاب نیست گاب نیست مسابقه سر طبقه گاب نیست خب سلام علیکم برادر و علیکم السلام سلام علیکم سلام و علیکم السلام برادر سلام علیکم ساز خوب یکه نه راست نشتم و من رو تندستم برادر вообще رود نمیتوه نمیدونم رود نمیتوه توریکه میخوای توریکه من ندستم نمیدونم اینو نه دیگری بود انا وای میتوف خود نمیتوی برادر کی یا اودای فربه های اوای خودت چه خیلی عکسوس تیجی ندیده سمتنه که بخدا آواز تشنیف تو ساز تیجی چوان نه او جبه نه آدم دیگه حقارت کرده بود من وای حقارت کرده نویسندگیم تره نه وای آدم همونجا وای اودالی نه وای من زبلکی رو واد کردم وای چند کامنتر دم بدم نویسان وای من زبلکی رو واد کردم وای زبلکی رو واد وقتی که کنی کامنتاریوش چیزی که مثال در همون کانال من نویسندگه هوای اودالید میشه شما دیگه وای دیده نمیتونه من خودم صاحب کانالم وای خوانده میتونم مثال چه گومینی تماشابین وای خوانده نمیتونه دیگه برای که من وای زبلکی رو واد کردم
در همون ویدیو من در ویدیو میگم که همه وقت سلامت باشی برادر. لنگری بچه خوبه که لنگری را در کانتنتاش من کار ندارم برادر. اینه که در خیلی سیستم ای بیرون چی و بهترین بچه های که من وجد میکنم. این خیلی ادب را نگاه کن. اکا بعضی آدمای هسته که سمالیات قطی رفته نمیتونن. یک دیگه‌مش به سمالیات اگر خواهنم رفتن نمیتونن رفته، برای که یکمش ریده بسیار، دیگه‌مش همو حجتایی که همو دارن، حجتای همو چگون گذشتگی یگان штрафای وزبین دارن، بسیار ریدایی که در ایرپورت ها میشه در هوایی غلطیدن نمیخواهن، میخواهن 4 دی خدا قطی روند رویان. بسیار خیلی وضعیت خیلی مسئله مسئله هست که دوش کبو چیرا نمیدونم پوستا که خیلی پوستا یکی میتی میگذاری میری خیلی. بعد بعضی حالتهای هسته که بلیت سمالیات با قیمت میشوه. بعضی وقت بلیت سمالیات مو های یا آدم ایستاده نگوی هستی میگن میشی. برای چی ما هستی میگن جم خودم با چی ما قشلوق و معجم گفتی و گپا. سلامتی چی خیلی اکا همه طرفه خوبی کجا دایوزی شوا آه نکی. پته نمیکنم. نه می بیایی 90 روز مسی با میری پتنگی میشه. گوستی می تونی روی گرانسا پریسکات کنی گوستی کنی. خای رفتی کارخانه رفتی یگان برونه گاب نیست که بیاین کم کم بیاین ولی انشالله منم یگان روزای نزدیک میرم.
نیاز یکو انیق نیست رفتنم بلیت نگرفتم اونه که من کارم کم ترک دیگهش مونده بود کنم با قفوی رفتن میشم بود بلیت میگیریم میریم بود بس میریم خیر ده میره یکم درد ندارم اکا میره انشالله خیر سوزه خیر سلامت باشی اکا تو خور بیو انشالله گاب نیست براد الانی گابونه مایده خوب اکا برای همه کنکورس چی گفتنی یکی چخیلی برای همه کنکورس چی گفتنی یکی آدم کنکورس سر میته دو میگه جواب نمیگه چخیلی من کنکورس نمیکنم نمیدونم فقط راست شب بگو ردی ردنای وضعیتات خیلی خوبه الحمدلله وضعیتات خوبه برادر سازه همه نوزد چوا صغیره بزبالش دنیسنده های برادر الحمدلله شکر به همش برادرو гапа бисёри бачам залал дорад правильно танотон ба худо эфира мекишем алони гапонтон бо иншолло бо ягон рӯзи дига бо вақт шава эфир мекунем медроем суҳбат мекунем чақчақ мекунем бо гуфтуи гапо ягон вақти муносиби дига хати ирӯзашда хайрихиш мекунем шумо маладес али ҳалимов маладес шумо ай капоти дига боша бо хуба барои ҳамин эфира мекишем бародаро мерем хоб мерем шуморо раве хоб равем ақафҳои кору бортон шавем бо иншолло пага кор мерафтаги одамо ба барвақти хезен кор равем кор намерафтагиотонда худованд як кори соз ёбем ки бекор намонед туғрияй панотон ба худо здарова здарова ман эфира мекишем заранник мегирем бо исмоилҷон сози худ бародар қатина саломат бошӣ майда